daha hevalek ebdeh cara masaj dişene de bez nikarim bikemi. Bawarat kim ji Türkiye yani ji Bakur zinzaş kudiye no telefonavi bisaya. Ji vakti Zagros taraf biari kar ve baş be. Kam Zagros böyle anha şu ancak carek dine. Yani daha heval yani yet naxfın biraz kerem axır denge xwe bigirin ji ber ku gava heval edin beyve wek çikedik denge xarab derdikeve baxfın dikanı denge xwe bekin ama naxfın biraz denge xwe bigirin evet çetir be. Denkti. Her denkti. Ha tamam eskete mi tamam icare mi evkir. Tamam serçava. Az dikanı vedere denge xwe bigirim ana xwazim koket denge xwe bigirim ji ber ku em ê dest şevre bikin. Mamoste ez bawerim yên Stockholmekê mi yê Amedê xwe amade kirin û tûşkirine wede. Stockholmê koma we ixtiyara li ku ma? Vay Stockholm jî li vir e yek vay. Gelek me serçava. İxtiyara koma Stockholmê bû ya ixtiyara? Welahi em pinarin qey ew jî digerin ew ê werin ma. Ji we hemyarayê var baş. Serçava var baş. Mamoste kamera dengê te girtî tu ya kilama xwar dibêjî ya dengê te girtî. Na tego koma ihtiyara le mamosta işte gençtir mamosta Osman. O serçava. Mamosta Osman aytara o başlar bu. Serçava. Xorte de dua azim. Siyasi Zagros 20 sal ya yani. Divê du kes hene. Yek mamê min êdinê ji nehebcî ez bêjim. Yarı. Ew dilê me genc tiştekî ne. Serçavê mir. Em hemû weke. Em yani hêdî diye dibîm em dest pê bikin. Yani tarza xwe ya şêwrê em ê bêjin. Tarza xwe ya şêwrê bêjin û em ê dest pê bikin. Heval mı? Wek hevala sevgil jî got yani tercüma me ya koma xwendinê heye yê hemû hevala hene ez bawerim. Me li Amedê nêzîka 3 sala me ev kar kir heta zaten Swêdî jî me dikir. Piştî wê wekî yani ji ber vê nexweşiya koronayê hemû kar û barên gelemperî yên koma derbas ser dijitalê bû. Yani dijitalê bû. Ger ya jî derfetek wiha nedike destê me. Ev dijital bûn pêşîl me vekir. Yani anha em hedek li welatekî ne û em hemû dikanin ser romanekê fikr û ramanê xwe bêjin. Gava em li Amedê bûn hew 15 kes, 20 kes, 5 kes yani çi bi komek me teng hebû. Ama anha sınır ji nav me rabû. Ev gelekî baş carna krîz fırsata derdixe, fırsatên erênî jî derdixe. Ev ji mer bû yeka wek erênî li gorî me. Ji bo şêwrê nizanim em ê pêşniyarê we jî bigirin ama wek mamoste sevgil got em komên xwendinê de nirxandinê romana de ya helbesta de em ne xweş dikin em ne reş dikin. Ji çima em xweş nakin, çima em reş nakin, em xweş bikin, em ê hexsiziyên xwe jî bikin û li nivîskar jî bikin û xwînera jî bikin. Yani ji ber ku sibê ez ê xweş bikim ez ê o çepik şabaş biza şkêr re hevalekî dinê bixwîne xwe romana û helbesta wejeya Kurdî sar bike. Ji wejeya Kurdî sar bike ew ya yê we got baş ev bi ez daha edebiyata Kurdî naxwînim. Nivîskar ji ber ku em wî rexne nakin ya jî pêşiye lê ve nakin ew jî çi tarza wî hebe wê tarzê dewam dike. Dibe ki kesî rexne li min nekir wê çaxê ez xweş dinivîsim baş dinivîsim. Em kêmasiyê wan nebin. Ji ber wî havî em ê ne reş bikin ne xweş bikin. Em ê ne reş bikin ne xweş bikin. Çi bi rastiya wî çi bi em dikanî bin pêşiyê li nivîskar vekin. Nivîskar li vekin ji bo kî pirtûkên pêşê rojê li bê nivîsandin daha çêtir û baştir binivîsînin. Em ê mafeya xaftinê em nêzîka 33 ne ez bawer me bige ji çilî. Em çil kesin. Yani em herkê 5 deqa baxin ê xwendinê nizanim çend kesî ama yên nexwendin bibira godar bikin. Yê xwendibin em ê yeko mafeya xaftinê bidin. Heta ji destê wan tê bira dubare nekin. û Kurd û Kurmancî bira li ser romanê
گوتنê xwe bêje û ji kerema xwe cara ewile em dixwazin hevdû ji nasî bikin em dixwazin hevdû nasî bikin kîjan ji kîjan welatî tevlî dibe em dixwazin ew jî navekî xwe bêje û ji welatê xwe bêje ew ê xweştir bi gorî me kesekî nê fikra ku li ser vê şêwirê hebe bêje em dikanin wan godar bikin û dest pê bikin. Wê çaxê wê eciban. بێدەنگی نیف قبولە یا تشتێک ئەرێ ڕاستە ئەم ئەولی نزیکا 10 دقه 5 دقه ئەم چیرۆکا ڕۆمانێ ئەم دخوازن نویسکار ببیسن پاشێ نویسکارێ نیشەیە خۆ بگرێت گەر بخواز بەرسڤا بدە پشتی نرخاندن خەلاس بوو هەموو ئەڤەڵام یەن dilê xwe got nivîskarê ji me re wa bersivana yani dikanin tiştekî bêje ew bi mafê xwe yê ama ji bo serî de ji bo hemû heval jî wî nas bikin wek 5 deqe 10 deqe hem ji bo çîroka romanê û hem jî ji bo danasîna xwe xwe bidin nasîn em ê kêfxweş bibin mafê axaftinê îro pirtûka me yekemîn e pirtûka me qe jina baranê yê bi rastî min du cara xwend min du cara xwendî min du cara xwendiye û ez mamoste jî nas dikim em hevdû nas jî dikin ama dîsa dixwazim mamoste xwe bidin nasîn û qansî 5-10 deqe bi Kurt yani romanê çîroka romanê ji me bêje û em ê dest pê bikin yek bi hevala re wan godar bikin yên neaxife biraz ji kerema xwe mîkrofonê xwe bigire ew godar bikin dema axifîn em dikanin dengê wan vekin spas dikim ji bo hemûya re ku hûn tevlî bûn mamoste Kamuran Kerem. بله zaten havale go xwendê sadî sad tê gihîştin Kamuran Simo ez pêjna baranê jî berhema got min nivîsandiya ez ê weke mamosta gotî gelekî dirêj nekim hingî nîrxandina romanê wê ji hevala re bibe asteng dîtina min de tenê gokaribim xwe bidme nasîn bi çend gotin ez ê xwe dime nasîn lê naberoka romanê yan bûyera romanê ez nedime nasandin wê çêtir bê bila piştî nîrxandinê ez karim di bersiva de hin tişta bidime nasîn wê baştir bê dinêrîna min de wisa ya ez di pêşgotina wê de ya romanê de dinivîse 1955 hatime dinyayê ez gundê golê hatime dinyayê gundekî girêdayî navçe Hezexê ya Hezex jî zamanê berê li ser Cizîra bota bû îro li gorî dewleta Tirkê li ser Şirnexê ya lê di dema zarokîtiya xwe de derbasî Batmanê û bajarê Batmanê ez karim bêjim mezin bûm û li wir me dinya nas kir û piştî min dinya nas kir weke hemû nişvê minî duwê serdama min da em zarokê bablîsoka serdemekê ne yanî hemû xortê di temenê min de duî wextî xortê di temenê min de di kujan grûbê de dibûn kujan komê de dibin di kujan fikrî de jî dibin em hemû ber bablîsokê de di navê bablîsokê de me çavê xwe vekir û me xwest gom xizmetekê ji welatê xwe re û ji miletê xwe re û xwe ji rizgar bikin yanî bi Kurd kurmancî me xwest gom xwe rizgar bikin nivîsarkarê vê romanê jî ez jî zarokê wê bablîsokê me û di navê bablîsokê de mezin bûme û pêşketime û çêbûye du bêdê dî jiyanê dest pê kiriye û heta weke îro jî ez niha li Swêdê dimênim li xerîbiyê dimênim ev çend salê min in li vê dirê û li vê de jî di zîndaneke sergirtî me ji wextê li Swêdê me jî hê tir û niştin û tu maf û tu hiqûqekî min jî nîne lê weke got dibêjin heke got bi rêya tekoşînekê min nikarî bo tiştekî dîtir bikim bi vî awayî dixwazim valayiya di ruhê xwe de temam bikim nivîsarkariya min valayiya got di ruhê min de dixwazim pê tijî bikim ne got ez ê bêjim ahim şahim milok
نویسارکاری کە سەرکەفتی دنویسم ژی لێ ئەو بالاییە و ئەو قێرینا بێدەنگە دناوا مدەیە کاموران سمۆژی ئەڤە بله سپاس مامۆستاش بۆ گوتنم بلا بمێنێ داویە فرسا دەستکارم بێجا هەکەن کێ مای بزێ بدەبنە ڕۆمانێ بێژم سەرچاوە یە ئەولی کێ دەست پێ بکەم هەڤالێک مامە دەنگم تێتە بۆ دەنگم چوە ئەس باوەرە مامۆستا دەنگی تێ هەیە مامۆستا دەنگێتە هەیە دەنگێ تە هەیە لێ باوەرکم ئیشارەتا گەرەتە بدیتانە مدي مامۆستا ئەحمەد وەلە مدین بۆ بەلکی تەشاشی تبژ بخێراتی سەرچاوارە مگۆبێک تەشاشی بگۆبێکی اختیار بووە ئەتسانم جیوانت بگۆبێکی تە بێختیاری لێخستی سەرچاوار کەرەک مامۆستا ئەحمەد ئەژی دوێم ئێوار باش هەموو بەشدارە ڕا بڕاستی وەک مامۆستا حەسیب گۆ هەرچقام اختیار بژێ هەر اختیارێکی تەجروبەکیە معرف تەجروبە دەگرێ چەند ساڵ بەرێدا وی کارێ ئەم دەکردن یعنی me dema 2010 da dest bi vê nirxandina wan xebata kir û berhema kovara wêje û rexneyê jî ji wê derket ez jî wek yek ketkarê wêje û rexneyê me di sala 2010 da me dest bi xwendinê kir lê îro ez kêfxweşim ku êdî yani wek mamosta Hesîb got sînor ji nav me rabûne yanî me derfetê teknolojiyê bi dest haniye her çi xas ku di 2015-14 wan da me romana bavê Nazê ku niha ciyê ku hûn lêne Stockholm te çi diye bêje Stockholm me wê romanê dixwend ez li Stenbolê bûm İbrahim Seydol Paris'e o hevalê koma me jî li Diyarbekirê bû yanî ez dixwazim bibêjim derfet baş in mervan derfet bikar bîne baş e ya dîm romanê xwend bi rastî min ji serî heta dawî xwend yanî li gorî pîvanê ew ê yanî em bêjin teoriya edebiyatê divê ku yanî nivîskar yani pir zêde bîranîna neke navê yanî êdî romanê modern bêtir psîkolojiya karaktera awakî daha bêtir li ser psîkolojiyê disekinin yanî wek şayesandin yanî teswîra û ewa pir nasekinin çîrokê pir girîng nabînin lê bi awakî psîkolojiya karaktera zêde derdixin pêş romanê modern di vê romanê da yanî çîroka me çîroka kesekî karakterê serekey vebêjere jî heman demê da ew romanê bi devê wî em romanê çîrokê dibihîzin yanî bi navê xwe em bêjin nasnameyî Emîn bi navê xwe لقبا ناو گل دا زیرو و به ناو گریلا دا جی سردار یعنی چیروکا سردار مخوان ده اوه دا خوازم ببیجم که یعنی خوشبیجیا سیوراندنه رومان کی بیانیه هیا ورگراندنه ترکی دبی قرماجانن رتوری yani xoşbêjiya sewrandinê têra xwe hebû ez mam nivîskarê me Kamuran pîroz dikim têra xwe xoşbêjîkî çêkiribû yanî teknolojiya flashbackê bikar haniye ji xwe di demekî da dest pê dike û êdî
به فلاش بکه و دیگره و جبریف کی دا جدما کل ناف گریلایه تی حتی بجن نخوشخانه و اولوه داره yani sevrandım ki bu avay ev keji çebiye yani bu avay ku marva xuba girede yani mesela dinava zero buhari damzanın evindari ki heye ve evde hatta daviyeji hatta rupela daviye revşa yani bahar merak ki acaba bahar çebu çavad ve bu yere bahar edbe o da disa darak ev kaxo کامران درست ناو جیانا گریلا و به آوای خوشبجی کی هیه لی yani من سری دا تشتی کم من کم دی ادبیم بلکی yani هلا پسیکولوژی خوازلا جیه که اوا مثلا هر کاندنا بویری به اوا چونو هاتنا مکانو همو مکان کردستانه yani چار پرچه کردستان گراوی هیه لی مکان کی پر برفرده برخو yani ادبیم بکیمانی پسیکولوژیا کاراکترا اوه yani هنه کیمایه و سپاس کم سپاس کن ماموستا کامران برا بسکنه ماموستا حسین فرقی نیست که فرقی نه کا كلام كنت يجار كلام كنت أصدقائي تفكر ما مستوى دنجي تفكر سلاف دنجم تي أري دنجي تخشتي شف باش و حميرا ج استوق راجي ايوار باش ما مستحسيب دقوتن نوكي ماتشو باجير بون لبلبي لتبوي شكري نوكا هيجي تفرس إيداج هيجي تفرس شيريني و سلاف جو نفيسكار راجي از دست بي بكم ما مستح از چوا بيجم ما مستح هوناندنا وي پر خوش كريه پر باش چيبيه شخو هنجي زانن يعني حوالي كما آمده تف زانن كو از اي اوا حزدكم از تیرا خود گریم من مراق یعنی نویسکار خواستیه خوینر قانسری که یعنی پر خوش لحو آنیه و کریم مراقا اوجی لحساب مهات پر خوش بو لگورا پرتوکا ویا پیغمبر جبیر کرین مویجی خوانده بو لگورا وی سانکی yani dö nivîskar derketibû. Meriv digo ê ku yê manî nivîsandiye yekî extiyar e, yekî temen pir e û ê ku vê pirtûkê jî nivîsandiye yekî ciwan e. Yani du temen derketibû holê. Ew jî bala min kişand. Min ser Facebooka xwe jî par vekirbû vê mijarê. Ew jî li hesabê min hat. Yani nivîskarê wiha دوی کو هبن دنوا مدا و خو کربو شوندا قهرمان یعنی خوش خو کربو شوندا قهرمان مجارا او که مجارا پشتی برفه سانکی مجارک هبو یعنی تشتکی بویرکی هبو سانکی وی بویره جه در خستمون آویت مون یعنی جمرا بچکی بلا بو روپل نها نای بیرامن لی او وقت فلاش بلک بکارانی بو او مجارا بویرا برفه و وقت yani dibek wisa jî xwe jêra wisa xweş hatibe loma mamoste wisa çêkiribe ev weka pirse jî ji min re meraq e yani edibê mijarekî miheqeq ya da bûyerek heye li wê derê li hesabê nivîskar natiye wî jê derxistiye ez meraq dikim tiştekî ku jê derxistibe heye tune ez wî jî hîn bikim baş e û yê min hertim jî Kurd e û mala we hezar cava min eciban من پرتوکه یعنی هر دو پرتوکا جی عجبان بلکم هر دیار سر هفکاند بو من هر دیار جی عجبان مالا ماموستا آوا و مالا تجی آوا ماموستا هستی سپاس دکم مالی آوا کسی دینه دورکی هکه دورا کسی کنیم به کرم که هوا ماموستا خرجی تمام مرحبا بالهم يرا
یزیرو کیف خواشم کی کومو مدیسا جویایه و داویا شیورانه هاتیه مجی پرتوک دست بیکرو من ایرو خلاص کر پرتوک رومان من بری هیچ رومان اکوین میسکاری نخوانده بو جرا اول دبیزم بلکه که ماسیا منم یعنی نویسکاری من رکتم آخو تیرا خناک از ساویجم دوینا بری دا از گلکی لسر تئوری رومانی دسکنیم و خواندن خونی تایبت دکر مهنه چی رومانا نویسکار بوی آوای بوی چاوی نرخاند نویسکار به آوایی که رئالیست رومانا خو نویسیه و بیجیر کسی سیمه و قالا سردمه کی جدیه قالا سردمه کسی کی دا نفسا کسی کی دا براستی مرادم پشتی ما مستخدم از نخوینم تشتی که نویسندنی ده شاهدیا کسی کی دا شاهدیا سردمه کی جی سردمه کا کردستانی جی کریه و بیرانین کسی کی بشتاری رفی گریلا دبه اولور چهاتیه سری و چاوا حس کریه و جیانا ویا پشتی دید که و ناو جیانا سیویل فلش بک و دچتی لی تشتک هبو زیده هاتو بو بکرانین او چیروکین کی بیرانین انوی او قاس زیده بون مرواد گو گلو وانا چیروکای بچن کدری در رومانی دا هر کس دزانه هکه چیروکه کی گواتش رومانی درخی هبونا رومانی دا که ماسی کی چینه که او چیروکه که دروینه یعنی نه هر جیتوی چیروکه وک چاوا بیجم وک اکسسواره کوی رومانی دا بکارتینن مثلا هر تم کاراکتری me tiştek dahat biri gotinek u peyvek u biraninek tiştek ev debir rojenüyen gerilatiye çi buday ha tamam yanlış yaştari çevredi ve vorinin ev hebu ev zede hatu bu bikaranîn نویسکار خواستیه قالا پسیکولوژیا کسی و شاهدیا کسی و بچاوی با بنرخینه لی او قاس بیرانین نوی و detay دایه امدزانین که رومانی دا تجارا کسک بردای نای قال کرنه یعنی گوات قالا ناوی کی بکی جسری حتی داویه جی کی دا گره چیروکا ویجی دناو چیروکا مزن دا بجی بکی gelek بیرانی ننوی وقت تنی قال کرنا بیرانی نان مابو او جی خو نگرت بو لگوری من نویسکار جی کی دا درس نویسکاری ده خواندین خون و رخنه نویسکارن به رومان خوبا دکه مثلا بیجن هن نویسکار هنه وقت جرباندن رومان خدا دکن مثلا میلان کندره به تکنیکی ده نویسینه لی او رخنکرنا نویسکارا یعنی او درستایینا چاوا به نویساندن رمان چیه او جیر صحبت داده بیجه اشتکی ماسی ادبیات کردی اون به من وانا وک رومان که 3 روپیلی دا پرجی که مزن گرته بون از چنوسا دیداکتیک رومان دا او قاس وکری yani حزناک مزوسا بیجم جیکی دوک منطق hatası bu çi bu nizanım gotu bu kul jore qala biranina serdar kırıbu dövür da navi neviskar xo kamran gotu bu ev şey hebu yani ev ez baverim vek berçavi wan çiye yani ne ditine tiştekidin ابتشتی دنی herhalde hevali hemu بیشن از دخوازم سروان خالا بسنم نویسکار جز باورمی برسی وان تشتاوده و سپاس دکم ام سپاس دکم مالیا و بالا خجا وجی کما عملی از باورم سرحدی خجا سرحدی سرچاور مرادان هوال گوتو از دخوازم دورامه به مرادان
هبا برا سلاف كلامك سلاف جبوه اجامد تبليد بم هوالا gelek tiştani zaman taybet tişte hevala xece gotum gelek evi balamjik şambuna levan dubara nekim zamanı romanı lugorme herkbar bu yani mer teda kar bu beher ke dixandine da ev helek erini bu le tiştek romanı da balam kişan mamoste diyare hatta az tek servakti zaman ji ji seri romanı hatta dawiya romanı çirokiya dema bori vek bebu bekarani bu yani ev kari redaktejinin bu dem ki ji seri romanı hatta dawiya romanı yani nel gori divani hevpar nizam edi ev هالبجارتن كي به ان كثيرة دكتة كريه مدحلكي وساكر به بالا خدای جینانیگاریا وید خدا ما مسته کامران جینانیگاریا خو خناسینا خو دمی راست خلاند بو اما رومان بخدا دم بوی هاوی هات بوش خلاندن yani evji کسی کو رومانات خوینن دبه شخص تبلیغی زدیه ده سر وقت بونا دما دا تبلیغی زده تر بکه مجارک کو هوالا خجی تشتی کو گو از لیزی دبکم تبلی تشتی کو گو دبم هن beş romanı yani per muvatene da çima henet ve romanı da an ev beş tüne be ev çiş ve romanı kembe be وك ميناكو أزبجم روبلاوي كورشمن روبلا صدو بنجي وسسيان بشك هاتيا وكرن وك روبلو نيف دبشدا روبلو نيف هاتيا دا گرتن اما چي جيوي دي رومان ده هي يعني چه حوجه دي الرومان هاتيا ذكرن انت نبونوي او چه روماني كنكه تایبت مویس بشه سیجار خوند مگو کتنه بکا بشه دنوورا تکلداریا بشه پشتیوی چید به یعنی تتشکیل رومانی زیده نکر بو evji çitke giraniya romanı lavazdı ke ev honandına romaniya ku meraka ev ka ev çibe mevli behzre lavazdı ke tişti ku hema rojane teda dema ku çıkaz edebin mirov edi وسوي مراقي جهولي راد به جخرات بيجا يا دفات تشتي روجانه ندبيجن دور دا يعني 10-5 هبونكو تنبونا وان دوي روماني دا تشكي كيمنت كير يعني ev biranina çıka ciroka kesek beji vek penasaya ya ji portreya serdemek ji dinda hat bu xastin vere honandın yani bu an tişte rojane ku tişkil romanı zeyden akin heke portra serdemi hinek bahata da girtin ezbarım zeydettir ev bal bikşanda zeydettir biz ya hem romana kes hem ya serdemi dve heli da mamostel dibejim de romanı xuyedin da ve halil zede ki evi baştır bive ve encam az nahavana benim zaman spastık. Spastık. Bu sekes seradiş koma Ahmet'e dağıfı mamoste sevgili dakika kibra mamoste Osman Bağfı Stockholm'e paşe tu Bağfı. Değil mi? Tamam değil mi mamoste? Tamam serçava. هاشي جالك سباس جستوخوم ايفار باش شوك حميارا قال لك كيف خشم جارا بيشي بريا انترنت بامكان دبيفن
او تشتكي فالا قوتن او تشتكي بامجي شيء مثلا فلاش باك او مثلا خونو او بر دتشتي مرجعنا يعني حيستكاكو يعني او كم تربيه بالستركتوره كي دنبيا او خوش تربيه او مثلا بابت باورد كم كك كامران خوستيه او مثلا رومانا كي بتعمل رياليزم سوسيال رياليزم جواكي بينه توردا خوستيه او ام بيجن قالك هناك آگاهداریه نه هناك نورم شرع گریلا و جیانا ولا او تشتكاتنا سروان وقت بابت او تشتواها هناك رومان هذا ل او مثلا فلاش باك وقت براني مربينا او ريسكاكو ج دبا وقت دوكيومنتر يعني قالك آگاهداریه هنا فقط انا يعني مرف حيسي اوي ذكي لعالية دن تشتكي هي كو او مثلا حسكرنا زيرو وبهاري براستي الرومان كردي دا او نادا طيبتي السياسي بركيم بوحي يعني ام بيجن او كيك سركان او كربو افينا بجري كي دور دا بحث كربو حليم يوسف دا او دا افينا او باسكي شكستي بحث كربو كامران دور دا نسبوية لباور دكم يعني تسوية كده دمينة يعني از او برجي هاتبو مناقشة كرن هنا زيادة يعني او حسكرن او اشقى نابرا دو انسان هذا تم وقت بلاتونيك سوية كده شكل كده دمينة يعني ممكن دور دا مرف دكاري بو غاوة كي نو باويتا يعني امبيجن او شولوه دورگونا قارد او دونو او مثلا شرع دوامين وقتها مرف وانا دخينه هناك رومان دن هنا يعني دور دا باور دكم دكاريبو دنجي يعني بخور رومان بس كاري رومان ننم ل مرف تعم وقتها تعم دقري يعني دفي مرف مثلا هناك رومان اجرب عندنا وك مجار وك تما وك حتى وقتها درباسي بشكي دبن كابيتال كي دبن سرنفسك كيجي بكارتينن وقت ما كيجي بكارتينن او جي دكاري بو خواندن دا خوشتر بك لي زمانه كي برشيرنا زمانه كي جيانه اج براتيكي قرتيه وتبي تجربه وجيانا ككامران جي يعني مردنا رخوستيه او راستيه كو او بيزن جريلا وكلك جياده هاتن سريوان مثلا براني او بو يعني مثلا او اشقى زيرويو بهاري دكاريبو زيادة تربية نه عين تشترتم تكرار ببيا ومثلا فلاش باك اذا جي شوين هاتوني اذا مرف جانا دنگاهو وين دا دكي مرف قلو او براي يعني دور دا اويكي هي لي يعني وهاي ام بيجن چند رومانجي نفسان دي اوه ازانم يعني پر حول دذاك وبر خوش وبكا دست خوش يعني كالك سباس Mamoste spas dikim. Dora mamoste Sevgül. Ez dibêjim merheba ji wê hemiyara. Rastî jî ez gelê kêfxweşim ez li Amedê ez ê endama koma xwendinê Amedê me. Kîtêb rastî jî em îro qala mamoste nivîsa mamoste û nivîskariya mamoste gava ku dikin heta na heft roman ne helbest û du jî weke xwendinê. Nivîsiyê kîtêb li serê xwe rastî kî kîtêba civakî bû. Yani xwestiye tiştê civakî qal bike. Tiştê ku di serê civakê de meriv dixwar bi çi rewşê û em ji bi civakê dikevî kîjan rewş. Yani zarokekî heft salî dibistanê de û bi pênûsê ku zimanê wî kund dibe xwîn jê deherikê yani li wir gava ku meriv vedigere li ser zarokekî heft salî û pişavitina zarokekî heft salî meriv wê fam dike ki rastî jî em çaw tên pişaftin û em bi çi awayî me teşvîkê tiştê ku em bikin têkirin. Kîtêb rastî jî bîranîn bûn yani bîranîna bûyeran bûn. Sewrandinê hatibûn berhev hemû yek û yek weka çîrokê kurtê çîrok hatibûn bahev.
her çirokek seri xwe çirokeki rastaqîn bû. Dina wê çîrokan da yani şeyh ağa dînbûniya dayîkekî hezkirina evladekî hezkirine çiyê rastî jî farkına çiyê çawan çiya me dispirînê em xwe dispirîn çiyan û çiya me çawan li wir weka zarokê xwe hemêz dikin û em li wir xwe azad hîs dikin. Tiştê ku min divê kîtêbê de dît tiştê herî girîng rastî jî navê ew karakteran bû sê karakteran bûye dest pê dike karakterê yekemîn Zîro û Baharê pişt wî karakterê duyemîn Jîr û Rûstem tevlî vê romanê dibe. Di nav wê her sî karakteran da yani weka metaforekî bi xewê yani nivîskar xwestiye weka jiyana me Kurdan em çawan wekekê bi rihê xwe radizin û em şiyar nabin xwestiye bi wê metaforê bê pêşberê xwîner ku yani gel çıka şiyare an gel çıka razayî yani bi xewê feraşbek diçûn pêş û daatin paş yani her biyera xwe serê xwe biyerekî rastaqîn bûn yani nava wê biyerê da dayka ku dayka dîn dibe ser zarokê xwe û zarokê ku tê malayê xa dewsa kurê xwe û destê kurê xwe digire yani hemêz dika naxwazê biçe yani li wir meriv hestiyar dibe rastî min gava ku wê biyerê xwen ez gelek hestiyar bûm ronkê min jî hatin xwarê yani biyerê din pir biyerê rastî jî bin bandorê de bimînin nebûmez yani me vê rengê pirtûk gelekî xwendine yani hema ama bêje ku ev rewşenbîrê me hemî bi vê rengê dinivîsînin ew jî dibe ku êşa me ye yani em îro çiqasa bibêjin ku em nikarin bêjin ku nivîskar çima bi vê rengê ew qat tê pêşberê xwîne çimku em hemû bi êrekî xwe birîndarin û bi birîndariya xwe em ê bi vê êşana bên pêşberê xwîne yê tiştê ku bana min kişande dem dema naye çimkî qala 35 salan tê kirin û dema heştêyan tê qalkirin pişt wî gava ku meriv dicivînê demê dem dibo dema niha yani heman dem derdikevê lê dema niha da yani dayikekî mêrdînî bi çîl û bergê xwe bi metaforê cîl û bergê xwe gava qîza wê dibe nexweşxanê û li wir yekê mêrekî serek û mezin û bi evîndariyekê keçikê re pêşberê keçikê gava diçe li wir behçetê tolas gava ku li wir divê kelecanî dixwaze keçik jî re tiştekî bêje li wir ji min re ew beş bêwata hat min got nexweşxanê da yani gav ku tu diçî ber bijîşkê li wir tu tenê dikarî derdê xwe qav bikî yani ew xwe çûndin û hatin û dubare becetê tolaz diçe hundir tê derve keçikê dixwaze tiş bike bi min ew bêwate bûn li wir min wê beşê hes nekirdim nava wê da û bêwate diman rastî jî bêwate diman yani her heval Murat jî hevala me Xecî jî anî zimên belkî hevalê me din jî bînin zimên yani rexnekirinekî li ser nivîskaran hatibûn kirin li wir gelo min got nivîskar ew qal têjê ye yani gelekî rexnekî tûj dike çünkü hêla helbestê helbestvaniyê hêla nirxandina ku nivîskar gava dinivîsînin yani bi çawayî Tirkiye wan têjeyê an ne têjeyê xwe didin pêş li wir ji min ez bêwate hat min got ew li wir jî vala maye li xwezî ewa nevana yani ew nivîs li wir jî ewa nevana du evîn hebûn evîna şivênê me û evîna Zîro û Baharê rastî jî her du evîn jî bi min kêm mabûn yani gava ku destanê evînan tê gotin gerek ku evîn henkî jî di berfireh û dirêj batana qalkirin yani her çîroka evînan jî kêm mabûn yani rastî jî kêm mabûn gava ku ağa û şêx rastî jî gava ku hevalî Zîro pêşberê hev da tên pêşberê hev weka ku jêra dibêje ya hûn heta niha bi awayekî vala xebatê xwe dikin xebatê we vala ne yani şervanek li wir bi min têr ne yani nivîskar bi zimanê şervanekî têr naxifiya bûn
تیر نبوج با آوای من دبکو از دبرد غلط بم يعني لور وكا اجناتسيون تكري يعني او شرمانك او لاواز نامينه شرمانك اوت تير وان اقناع بكا كاربه وان اقناع بكا لور هرتم امي بكن باللاوازيه كي قالدكرن لور من نويسكار كيم ديت يعني يكي دناوي جيانه دا بخو دناوي شرمانيه دا جيكرتيه و يعني قالكو اغاي كي اني شيخك قال واندكا دبيجي كي هم والانه وحطانا اي تشتي كاري والا دكن والا دخبتن تشتي توشه علي بلاتاي ليلون يعني زيرو نكاري ما بباريزي راستي نكاري جل بباريزي انجي خو بباريزي لون من لون هيكي لافازي لور ديت يعني دوي بيشي دا من لافازي ديت خالد منصور هرتم دناب كتاب مدا گاوا کو میناخت داین گاوا کو پیشبری me yani mazlemetin gotun gel çuma Şeyh Saidna Said Rıdana yani gel ki mazlemeci ve avayı hatna katır kırın anji hatne us kırın çuma tane ev gel ev pırse duhazım alması derslamında da çuma tane niviskar prijaran ev dedim peşiya koy evna ev pırse ke pırtuk hela zaman hela sevrandını mici başlayıp geleki başbu hela çirokan hela mijaran henican kalsbun mtejenedit çiroki rojane bun vakaku çiroki ku emde nevisine rojane temba hep civandına rojane bun xwestim bun eşa civaki bine peşberime eşa دایکی که عقل خود سر کره خود هاویتیه ایشا دو اوینا ایشا مته دایکا مته کو حوالان پیشوازی دکه گنده خداوند دحوینه راستی ایشه که گلی کی خوش بون مکان آمد بون yani ez denav bu mekanı da mekhoş ciddi yani ez zanmı mekanı kurubun lukur kaldı ki mekan bu Ahmet bu ev jir bxwani viskar bun karakteri jir bxwani viskar bun zero ne viskar bun ve kesi David Siemin jir bi viskari bun çünkü lur xwe didan dest gava ku viskar hatın viskara qalkın be hevaleta hatın lur maruf hem dika ku viskar xwestiye jir lur karakteri viskari bi da jir bxwani viskar bun Pürtüge ki rastaqine eşame himiyaye راستیجی او کوان ایشانه کشاندنه و دوا ایشانه مزن بونه yani her perçek u ve şey u ve çiğ ku ev niviskar bu kadar nivisan u quest huyner pera bigerim her çiğ ku ev geriyan ezi bu ara geriyan ezi dinavuan çeyanda ve karakteri ki duve eşe da ezi bu ara bu min tane ki hoş yegir lexwazi دوسری جیان دا کماسی وها دوی رنگی تونه بنا yani یک بویرا نخوشخانه بجت تولاس یک رخنه کرینیا کول نویسکار وقت درس داین ده درس ده وقت رزمانی درس رزمانی ده او تونه bana o یک جی گاوا کو kaldı ki mesela dayki de lur kala civaki tekrar dia zero babi zero de peyven de başa ku keçika me neçüye emek kure evden keçik çune yani evce ruleşiye ke yani evya mejara civaki bu pürtüka civaki bu ez ev qasar dikarım diyeceğim serkefti bu yani erke masiyamine belki iromene helbeste mamuste ati çapkırın haft romani ati çapkırın duji vaka rakhne yani helbeste evkatne rakhne kirin evatne çapkırın kumene khandi ez pürtüka ve yekemi dokuynum ez ve kemasi dokuda dibinim rastı yani karım ser hemu berhemi liver nikaş bukun berhemi ve dinetlerin anterninin ev vaka nivroman bun novel bun men roman ne dit vaka noveli mi dit yani benim novel bun çünkü çiroki berhevkirine bun o bu avay nabo roman dibe novel nivroman bun edibim saat ay xoş jiberku hibra xwal ser kağızı xoy dileme dile eşame haniye peşberi xuyner اوجي كده كي ام قلوبي بتشوقاتر حتى لبر دم اوجي سركفتنا نيسكارانه ادريم ساعات اي خوش وام برنا نيسويه قال كي جان مالا بابا
سپاس دکم مامۆستا سەرگرد هەواڵە ئاینوور دۆرخۆستە بوو هەواڵە ئاینوور ببرە ئاینوور وای دەنگێتە گرتی تەمام دەنگێتە نوێ بوو دەنگی خۆی بلند بکە دەنگێتە نای دەنگێتە نای هیناژی نای ئەس باوەرم تۆ ئەمام تۆ مامۆستا برا دەنگی خۆ هەواڵی دەنگێتە نای وەڵە یان نای متەنێ نای تو کەسێز باوەرم تمام برا هەواڵە ئاینوور دەنگی خۆن جاش دەرکەوت نوێ دەتێکەوێ دەرکەوت نوێ دەتێکەوێ وە عەیار هەن گەیت وە عەیارانە چێکێ دەوانە گرتی مامۆستا حەسەن تۆ بله کەرەم دەنگ تێ تەمامە ئەرێ دەنگ تێ سەرچاوە بله سپاس بووی هەموو هەواڵە هەموو کەساتێن و نێرینێ خوانی زمان بەلکی ئەس ناخوازم زێدە درێژ بکەم چەند خاڵن کو ئەس مژێ فێمتی بڕاستی جێژبەر دەما ئینسان بەرهەمێکی دخوینە چ بەرهەم بە بلا ببە قاسی کو ئینسان دخوینە لازمە قاس گوهی خۆشی بدەتی یعنی گوهداریە خوا بکەت کە عەجەبا di nava wê de çi heye di vê romanê de belkî hevala destpêk hindek tişt gotin ez tev li nêrînê wan nabim bi taybet yek mesela aliyê deronî yani psikolojî Kurdî deronî ye aliyê deronî got kêm û Kurdî ewa din heye lê eger însan baş guhdar biket bi rastî jî di aliyê deronî de li herê li pêş sedemê wê jê çi ye mesela di mijara destpêkê de dema behsa evîndariyê diketin du kes dibine evîndarê hevdû lê li vê derê tişta ku di vê meselê de diyar dibe çi ye li cihekî azadî ne bi evîndarî lê nayê jiyan kirin ji bo wê jî kesê ku gihişte wê qenaetê evîndariya xwe kiriye qurbanê azadiyê ji bo heta azad nebe nikare evîndar bibe ev rastî mi tê da dîcenê belkî hinde tişt hene wekû pênase wekî bêjîn gotinên aliyê siyasî nehatine nirxandin yani bi şêweyekî edebî ye rastî jî edebiyat e lê li vê derê ev diyar dibe aliyê psikolojîk da însanekî ku azad nebe nikare bibîte evîndar ji bo wê jî canê xwe didan ji bo azad bibin paşnê evîndariyê xwe encamê jê bigirin alo mamosta دەنگ تێ هەواڵم دەنگێتە تێ yani min ev jê fêm kir alî psikolojî da ji bo însan bigihîte qenaetekê li cihekî zordarî hebe azadî nebe evîn nebe ew yek yadin bi rastî jî nizanim yani her hevalekê li gorî nêrînê xwe dikare bêje lê min şêwazê wê yê nivîsandinê gelek baş eciband ji ber hem aliyê bikarînana hêza xeyalê hêza wê ya aliyê edebî da nivîsandinê da hêza bîranînên wan rast hevalekê got hemil gor demê borî derbas bûne lê ji ber ku bûyer bi xwe derbas bûye mecbûrî vesatê te çêkirin hinde tişt ne ku mirovî çêkirine ev tişte çêbûne derbas bûye wextê xwe derbas kiriye tiştekî wextê xwe derbas kiribe ev însan çawa dikare xeyal bike û şiroveya wê bike ev heye ji ber bûyerekî derbas bûye mirov nikare li gor demekî şnûk û demê bêtin amade bike di vê derê de ev heye yadin min ev de nêrînê mamosta da dît rastî jî kesekî bûyerekî jiyan bike û binivîse dama wê pir cudatir e ji kesekê ku bûyerekî bihîstibe û binivîsîne mamosta kamina jî belkî yek ji wan kesan yên ji destpêkê heta niha jî bi hemû hebûna xwe di nava vê xebatê vê xebatê da jiyan bûye jiyan kiriye yani ev bûyera hatiye jiyan kirin rastî jî ji bo wê kesekî bibîse wêkî jiyan bike binivîsine ferqa wê gelek e tama wê jî gelek e lê em tiştekî xelet nekin mesela hindek hevalê me bi taybet barekî mijarek hevala sevgîr jî behs kirî ji heval xecî di hinde noxtada rast alî teknîkî de hindekî min kurtî hene em naxwazin dubare bikin lê bila hevalê me vê mesele tiştekî bêjin min neeciband
جدایه و یکو خلطی هندک تده هبن جدایه هنده تشتنه بلکه اجنه عجبینم لنوی واتای کو ویداری که مانی هیا بلکه من عجبان دینه که دم عجبان دیم راستی مثلا رومانه که کو من کاری گلک بویر المبخات دا جان کرنه من تعداد دیتنه من بخوانه کاری خوابه جنم هستره من هاتن خاره جبا کو گلک حواله بویرنگی ما دیتنه بچاو خواه او حواله خواه تفل بونه و هادو جی شهید بونه چونه و تیم و کرتین کو حتی نها هایجی کسی او بویر ننویساندنه راستی مثلا یک غلطیا گشتی هیا لسر چه اگر ایرو که ام بویر بوی رنگی کو اف راستیه که جبر کو هک چیرو که با بلکه هش من چوبا بر روزان چوبا کاکیش اختیار کیش دای که کاری باش مرا بجه ام دیو گرابانه جبوی ما اینا با چه کره باله اف راستیه که اگر ایرو که کسا که جبوی ولات ما شروانه که ما بید گریلا بیتن یا پیشمرگه بید کی بلا ببه انسانه که جبوی و خاکی شهید بکوید و هم همو بشیوه که حسا هستیار نزیک نبین ننویسینین ام نکاریم بجین ام لدستان در بازبویش خواهی داریم جبر که اف دستانه که یاوه 100 ساله بلکه دمی بردا میتولوژی هبو بلکه دمی بردا بویرن جدا هبون لی ایرو که تشتکی دبیجن دبن زمان میتولوژی دا زمان راستی هیا ایرو که راستیاوه بویره چید بیتن وقتن دناوا رومان دا من تشتکی بالا مکشاند آلی اراده دا انسان چه قاصد کاره اراده یا انسان چه قاصد خورده اگر او بگه یعنی آلی اراده دا او نخواشی همو بسر انسانه که هاته من اگه انسان بچنه هاجه کسا که کو افتشتنه قط نبهیست بن یا ندیده بن ایشک ندیده بیدن جرا بجه هیچ باور ناکه لی باور بکه بلکه بویرین گلکی خرابتر و نخواشته جی در باز بونه جبوی بی آلی اراده دا بالا مکشاند جبران بحث ایوب پیغمبر که ایوب پیغمبر نها به میلیون کتاب عالی آینی در سر هات نویسنده لسر صبر ایوب لی حوال زیرو براسته جی ایوب پیداتر در باز کریه یعنی ام بحث ارادت کن او هنده که مروف وی مجاره وصا بگیره دست آلی اراده دا آلی حس کرن و آزادی دا اف هر دو تشتین گردای آلی درونی نه وقتاً من جي هندك خال جرتنا مثلا الفيدري هوالا بحث كجي دجيانا في كاسه دا مثلا تشتك هيا ام دي بيجين بري دا هر كاسه دا ما دي بيجي دين دي بود گود چو چيا راستا پاراستنا من هر تشتي منم ليت آلك داجي مدگو کسین دين دچنا چيا ايرو که دنا وان چيان دا دبستان چه بونه نها بده هنر خا پیش دخين بلکه به صدان انسان ما بسر حالدان ما چیبونه و انسان ما چونه تشت باور کرنه فهم نکنه ایرو که ام مجبورین باور فهم بکن ما فهم کریه دوان چیان دا فلسفه هیا دوان چیان دا مثلا بحثا شانوی دیکدن دوی شانوی دا چه خواست تشت خوش رخنه خوش هبون یعنی الوی داره هنره که اگر مثلا الوی داره دا چیه هر تشت به دست بکرنه چید به تو به دست بگیرین تو کاری هنر پیش بخوای تو کاری فلسفه پیش بخوای تو کاری زمان پیش بخوای تو کاری هر تشتی پیش بخوای جبوی به چند خالان ایرو که بویر راوی مثلا بویر که به شکلی نویساندن دستانه که مرفت کارت بشه برنها 100 سال که چوا دستانه مدگو رستم هزار آمدگو ایرو که درویش مثلا درویش عبدی و عدول همه بحث وادی کن که جیان آوا کسانه جی نکی میوانه لازم امرو فاست هنده تشتا براورد بکیتن بین دبر هفدو جبوی وی چند خالن اساس حس کرن بی آزادی نابه دوان چیان دا لجهه که هر کسی که به تشتن ام بیجین اجبر کد گو مدنیت لباجه رو نزد چه داره هیا لی هر تش دوان چیان دنها هیا راستی هیا حوالتی هیا روحکی معنوی هیا و پرورده هیا جبر از گله کسان از دیکم شوان بون چون هر تبل بونه پشت 3 سال الفابا نزانیه آبجه نزانیه پشت 3 سال کتاب نویساندنه الچه اونیورسیتاجی نخواندنه لی عالی پسیکولوژی داجه گله که داگرتی بون جبوی از کارم بجم لوان چیان لوان جهان و به نیرینا که ما مستعانی از من جبر که وجی اوتش جیان کنه مجی گله تشتی وصادیتن من گله بیرانینه که من جبیر که بون باور بکم دوی کتابه دادیتن است بلکه دالی تکنیکی داده هندک مجارا حوالا بحث کرد
و دماد شخص تخانه زده بحثا ای که تکرن و در هنه کیمانی بچو کنه لی براستی جی از بخانه کارم وکو گشتی بجم آن گلک تشتی خلطی دیده هنه مجاره که گلک لگور دلی من پر خوش بو یعنی من گلک به تاثیر بون باور بچه حتی نهاجی یک دقیقه یک ساعت جبی رو من نچویه یک اوی کتاب گلک باندورا خان مکریه یک جی پرتوکه کیا حوالا سوزان سامانجه هیا میرزای ربن اونا گلک تاثیر خان مکریه بر کد عالی پسیکولوژی دا گلک جدانه است کارم وی ببیجم یعنی اجبوی ما مستار راستی جی گلک سپاس شوازه ویجی شوازه که خوشه یعنی هنده بویر هنم رفت نچاریه به مثلا هر جاری تشتی خیال کریه راستی شوازه که طرزه که نیه مرول دکاره لسر به طرزه گلک تشتا چگه جبه هنده تشت هنه مرول دکاره بینید بر هفتون لی هر پرتوکه که مرول دخونید مرول دکاره شوازه که جدا جه ببینه مدوی داجی دید گلک مجار هبون باکت سری مده هبون بنویسینم من نت کاری من باکت شوی راجی گود چشم مستر راجی گودیا لی ایدی هات هزری من مروف دکاره بشه وازک خوصا بنویسه هنده مجار پیوستی پی هیا وصابه مثلا دبیجن به کیوره که دکیل ای خستن اف راستیه که مروف دکاره به همان شیوایی به یک تشتی دو تشتا بده پیناسا کرن شبوی انه کان بیجن بالاوونک چی بویا تشتی که سات لگور کومنجه حس کریه چه بویا و عالی ادبیات داجی گلک خورته بلکه هندکی ماسین تکنیکی یم بچوک هنه لی تشتکی کو که ماسی تدا هبن تدا نبن از خود زیدن باور نکم تشکو صحابی تشتکی پر باش چکریه و دست و صحابیتن هیویدارین حوال مجی هر یک بشه که دا تشتکی هجان باشتر بنویسینه و هم هیویدارین بر همه باشتر جی درکون سرکفتن جه همه حوالات خوازم سپاش بوی ما مثلا سپاس دکم مالاتا آوابه yalnız em ser navê nivîskar bersivê nedin em ê nerî naxwe bêjin her kesê nerî naxwe bêjî yanî tu çikek me tunekê em hevalekê nerî naxwe gotî em wê nerî navî vala derxiniya jî rexne bikin ger نمیش بود هوالا درخواستن آن رخ نکردیم مسئله من چیه نه هنده تشتنه بلکه مجی نبایم کردن لی مروف بیشت من حس نکر و اوادی کرد مروف نکردی خاک باش دبه Tamam. Ev tarzatayı, ev tuşvar nerine tevayı, ev nerine havaleji vahayı, emel vederin ki azat baksın. Yani dilime hamuya dışavut preskrek veya da tünü bira bersi ve şkereme xwar nivîskar bidin. Nej bo tete nej bo mani havale mani dawiya maji baksın. Bu anji spas dikim. Hevala aynur denge xwe çekirin nizanım. Barkim haval gernas toxlit. Ka. Kiye baktı? Kesek tüne. Mamosta mirhem. Tu denge xoveki katırda çav denge xoveki. Ez dixwazim baxim brez. Mamosta Kerem bira yek baxı. Mamosta mirhem denge te girtiye. Denge min hatê. Erî denge te tê mamosta. Baş êvara we hemiya xweş geş be. Çavar. Ez İsviçre tevlî bername ve dibim û silav ji hevalên Amedê hemiya re rêz û silavê xweşwar jî pêşkêş dikim. Mamoste Kamuran Simo û birêz Hesîb, mamoste Hesîb û hemî hevalên kunûka dengê me dibîzin ji we hemiya re silav birêz. Nihan rastî ji nirxandina vê bernamê zêdetir girîngiya vê bernama kunûka em pê hev re diaxivin ev jî qasî vê romanê girîng e. Lewra ev ya gava yekem e ez bawerim ev wê bibe pengaveke nû wê bibe hemleyeke nû ji bo pêşeroja nirxandina romana Kurdî û ji bo pêşxistina wêjeya Kurdî li her şerhêlê Kurdistanê. Em werin ser mijarê rastî jî çawa ez dikarim bêjim yanî wisa awayekî cewherî bêjim roman goyî min çawa folklora Kurdî serê xwe cuda ye romana Kurdî jî piçekî karakterekî wê heye mixabin yanî yek dema romanê binivîse gelo qelema wî ji bo çi dikare bilive ji ber wê ke roman nivîsandin ji bo Kurdekî çiqa zehmet e hewqas derfet û îmkanê wê jî hene rastî jî lewra roman nivîsandin ji bo Kurdekî karakterekî cuda dibe mixabin lewra
ده اره ماموستا دنگتی ماموستا در میرهم دنگ خود جربین ماموستا میرهم دنگ تا آن هاته دنگ خود بگیره ماموستا گرناس خلاص کرده باستا بجاش بروی که دمام رو هر رومانه که دبینه یعنی البادلی من وکی دیوار برجا بلک همه هر فرش گورک لیزی دبه مرو پیکی خوش دبه براستی لی محقق رومان نویساندن صنعت کیوی هیه خط کیوی هیه و تکنیک کیوی هیه بلکه هواری کو ایروش تکنیکا رومان گله کی فهم دیگه نوامده هنه هنی ما بهلا تکنیکی دنرخینن هندک هوالجی بهلا ناواروکی دنرخینن و هندک هوالجی راستیجی لگور همی دیوان رومان دنرخینن اب رومان هانی پر این هاته مکیجی نهاتی چاپ گیرن راستی بر چاوه مره درباز بو مفنده بو من هنگی جیجما مسته کاموران رو گو مگو از دخوازم مادم که مجال اوه خوشی و زنگینی خاکنگاهی ولات از خوازم تفید زیده بکار کنی یعنی من پیشنیار کرد مسئله اف پیشنیارم ببو نقطه که گله کی گرینگ هبو جبوی من از دما رومانات خونم از حج هیجان دیدم مدویا مسئله بهار دجی هیجان هوا او عشق کی وای یعنی وصا پچکی کی مرود کار بیج صار هي او مجرد دجی پیشنیار که متخصص او عشق یعنی هیجان کتید هوا راستی جبو کدام او ورگر بزمان پیانی جبو یکی آوروپیا جبو یکی دنی نکرد بلکه وی زیده عشق نبینه متخصص که اویر هی سورتر بکراره او عشق و یاد دیجی مثلا بویرن چه بونه تید شر جانا دردکه و افشر این وکه همه فیلم کتری چاو تیوسا درباز دبه لی مدویا افشر جی هیجان بانا مثلا چاو هیجان بانا دسپیک کاست تشتکی حتی بقومه او گلک مهمت رومان مثلا مدخواست هیجان کده هبانا دین آده مجاري كدما وصا تهلوكه هي مجاري تهلوكه لورا تشتن هنا براستي في فانتواني خو بجريدن عاليه هست ياري دت قوتله مثلا سنه لورا براستي في لافروكا يفا تراجيدي كما خابن هوال كيجي سه هست ياري تبيجي اجي تبدي واضبم مجارن يعني جبوي من ازبيج وصا من دخواست هذه ازوصا بيجم هنده قوتن هنا بخاطن بكارانين أنا زانم نادر ردقتي يعني يتشاو بيدم هدفاوي خاطر النبي صادن وصا يا جي قالوا شابي بخدا جي وصا عبر النبي صادن ميناك دبيجا مثلا ناصر جاي جودي غير دبيجا سرزر لقول أفسانة أموات زانن ناس سرسرة يعني وصا طيبة سيل جالك والنبي صادن نافسر تيقوتن بجان نافذر نویسینه عجبا اف نافذر و وها جوار چاپ گرن آنه نه آنه و پاشه به نافسر او دوران نافسر جهتی میتولوژی که دیروکیه پایوان نافسر گلتی کرینگه یعنی از هیویدارم کور هدقته ده او پایف زی ننویسه به حرفا زی نویسه راستی جی از بجم زمان ماموسته کامبوران زمان کی خماله یعنی از بجم مروف زماني خوش تعمي هلتينا وخوشيا زمان جي يعني دبا دكار بكار ممكن ميزين دكي ماسكين رومان هيلا تكنيكي دشخاص هبن جي لجبو كنت هيلا زمان تيجالكي خوش تيب كارانين مرو راسي خواتي دبينا يعني مرو جالكي تعمي باجي هلتينا بفي مناسبته يعني از دن نقطه منی مهم هنه من دخواست از تیده زعب هیجان من تیده زعب جیناد ندیکه تایبتی ده مجارین قومی ناده من متخواست هیجان آوی تیده به هندک هوال پیشنیار دکن مثلا دبیجن هیلا درونی ده او جی گوتنین واشی گوری نرخاندنین وانه الگوری مجی اجی مثلا دکارم راستیجی اف مساجه یه سالا یه سالین هشتی بو اف مجارا سالین هشتی یعنی وکی کمروف گولکی پیانک آف درخه
يعني اف تشتكي وهاي او مجارين صالين هشتي وحتاني داويا روماني پیامک تیده هي يعني مروف دكاره هر وندكار يعني خليره دكاره راستجي مساج الكوري خواجه در خلورا حمي آليا ومروف دكاره پیامه جدره مثلا الجبوي من پیامه هری گرین چبو پیامه هری گرین كي شورشگر بكبد نوا رفع شورش ده مالبات تاوي عجمای ببینه هر کم شیخان نبشتا چه کم من آوی شورش ایناکه تشتكي عيبه شاو مثلا كتك قبل تلك خورتكي وجبو شرف وناموس ملتكي يعني اف مجاره هري جواكا كردي تيدو وندا كري اف مجاره كو هري نا ناس حمانيه دما وندا كي ما ناس جسارت دو وندا كي ما ناس كلمه دو وندا كري تشتمت دو وندا كري جواكا ما باي خرافات كتيه ما خرافات وندا كي ها ايلوجي ام بدلي خرافه بونتن بجا او دورج بوي من مساج كي جالك كي بو هر الرومان كي مساج وي هنا يجيبوا من مساج هري جرين كي شيء او في مناسبتي ازنا خاص نتاع دريج كراسي جالك تشتم مفاز بيجا بهيفيا سلتفتني وسلاو رج وحمياره سپاس کن مامۆستا هەرەبن سپاس مالیاوە ئەس باوەرم مامۆستا میرهەم ئامادەیە هەواڵە ئاینور ئەرێ مامۆستا میرهەم کەرەم کە هیچدارم کو دەنگێمی تێبیستێ gelek zelalı gelek baş. باشه نه از دیگه 45 دقیقه از درنگ هاتم اوجی تدید قصور کیمانیک من دعای تکنیکی ده هی واز هوجی دیدم نکی سراس بکم حتی نهات اصل سویا جهه کومن دخست لذهبی دارم کبریا برنامه ببرنگی بی شکلی او علی ماجی باش ببی جهه نوی کتدی ده خیر و سیاحت آخر تناخر حوالی هنگ تشتین دوام فرد بی گش حوالان به رزداری بخدمت اسلام دکم نه حوالا بیجهما رومان جهاب درخستن جهاب بواجه کندن بقالك على خدرتن دست و حر رهشتنا مسألة جي هيجاو بنرخبو از هنا كي دخازم يجيبو من الرومان بكيف خان بعشقة مظن خان براسي دستك حتى داوي از حاج روماني بي شكلي جبي كاتيجوري دكم يعني جبوم عالية جرينج جخيني أو تشتنكو هوالا بحث كيلو نقوتن جوهرتن وجوهرتن جواكي وسياسي باور يعني عالية كي هيجاو جرينج يعني جاورا روشة سياسية سيشل صالح داوي جوهرتن جواكي نقاش دناو جيلو نفشن جوانو بتمنو عمر مزن نقاش دناو ديو بابو كاتشو كوراندي او ميلو مراقن جوانا وقال جراج عليه ديو بابا ناين فهم كرن ديو باب البرنا كرن يبر جارا عول بميلو مراقن بويرن ببي شكليرتين هم برهبدو إذا جبر بيجي هناك لغورافا حتى الغورافا مع بعض لشاريك الجاري هن لشارين او هاد قالوا كهن باشيخ وملا نبشتا جيبكن وبريا نبشتا زاروك يخوا جبي ميلو مراقانو جبي تشياري يعني كتنا نهار السياسة خباتا جيبو ولات زمانو ديرو كراسيا ولات وان جيب دور بخير هناك بريا كوزاريو خد خازن بزن هناك بريا كوزاريو خد خازن بزن عسكري وهدوة كتير وانا إجا أجر از هناك يقولوا وجر مسري وبأوي كي كرتولو هناك اللي سف ناوروك رومانيا راوس بسكنم خازم أوها بكرتي تسيت شتاب بيجن بلكي دوباره يجون هناك وانا نها لهنگ بطل يعني جنبيجن قهرمان روماني يه سركه زيرويه
زیرو سیاسیەکی ساڵێن هەفتەی هەیشتەی و پشتڕێژی دەخۆناغن پشتڕێژی دەبێ شەربان چیە شەرەکی بریندار دەبێ و پشترە لە نەخۆشخانەیە بە احتیمالێک مەزن نەخۆشخانەیەک ئامەدێ تێ تەداوی کرن و ڕۆمان دەما زیرۆ لە نەخۆشخانەیە لەبەر پەنجەرەیە و باران تێ پشتێ بارانێ لە جامێ دەدن دەست پێ دەکێ و بە جاردیژی لە هەمان جیهی لەبەر پشکی بارانێ بە داوی دەبێ هەلبەت بە زیرۆرە وەک هەواڵێک باس کرد دوو کەسێن دنجێ هەنە دوو کەسێن دن سەرەکە هەنە ژیر و ڕوستەم زیرۆ و هەردوو هەواڵێن ڕوستەم و ژیر هەواڵێن ساڵێن بەری دەست پێکردنە شەڕن هەواڵێن ساڵێن هەفتەیینە و ئەف ساڵجی ساڵێن فراکسیۆنان گروبان پارتیên siyasî kovar û rojnameyên nûne û gerek heye li bersiva em çi bikin. Piştî darba leşkerî belkî ez van dibêjim ji bo hevalê ku ne program der yan nexwandin li derveyî perek û tedbîr rojê darba eskerî van hevala ji hev xut dike ji hev xetîne زیرو دردکەوێت چییە دەبێ شەربان ژیر دەکەوێ زیندانێ و ڕستەمجی دەناو جڤاکێ دەمینێ دەناو گەل دەناو خەڵکێ دەمینێ ئەف هەرسی مێرن بەلێ لە دەربەیوان بەهارژی هەیە بەهارەک و زیرۆ حەزجێ دکێ و ئەو زیرۆ زاروێن هەمان تاخێ هەمان باژارینە بە هەورە دلێزن بە هەورە مەزن دەبن و بە هەورەجی دیچن دبستانێ بوو یارێک لە دبستانێ چێت بێشتە مامۆستێک بنابێ یڵدزا سۆسیەتە فەناو فیلان ئەوانە مەسەلا زمان و هەروەکی دن نەحەقیەکێ دکێ و نەحەقیە وها بێ ڕەنگی بی شکلێ حەمد زانن دەما زارۆک پیافە دەدەمام چون دبستانە دەبێ سەبەب و زیرۆ دەرکەوێ چییە؟ ساڵێن پشترەتێن ئێدی دەماک و زیرۆ و بەهار تێن چاغ و بەنگا زەواجێ دەما وەختی وا و زەواجێ تێ دەناوادێ ئەو هەواڵتیا کو دزارۆکێت هەبوو خۆرتر دەبێ بە هەور دەئاخبن و زیرۆ ji ber ku tê taqîb kirin dibin taqîbatek evên bi şefqe de ji bo hevalê me Amedê dibêjim ji zewacê re ne amade û ne hazir û dibêje bela ev zewac bimîne piştî rizgarbûna welat piştî ku em azad bibin heval jî behs kir û ewana yanî li vir azadî di ser evînê di ser hezkirinê ratîgirine dawî di dawiya roman ya di beşek romanê dijî zîro nameyek dûr û dirêj biharê ve dinivîsînê nameyek gelek xurt e hêjayî kulî di programekî ewha dî hinek beşan jê bixwîne helbet zîro Denkte. Elbet zîro û bihar nagine. Bihar li ser rêya çiyê şehîd dikeve. û nage hedef û armanca xwe. Belê bihar tim di bîra zîro deyê wêneyek wê heye bi zîro re. و زیرۆ بێژەما حتا دەقیقەیە داوی jî شێوی لەسەر بەهارەیی وێ خەونێن خۆ دەبینێ و داویێ داویا ڕۆمانێ بەحسا دەفتەرێکێ دەبێت دەفتەرە بەرگێ وێ ڕەش دەفتەرە بەرگڕەش داویێ دێ دەمەک و دی زیرۆ
تقريبا رح خود تسليم دكي تقريبا لبر دلوفانيا خودي جبن بالي فاسري خو و دفتر دردخي و ددي حوالي خوي جيروان وجناب دفتري او وينا دكبي او صحنا جي باوريا قال لك قريب قال لك تاثير المروف دكي اگر از دسي تشتين بيجم قريداي يعني بهار زيده خوياناكي نجي هبالا جوجي بهار يك دي چند ريزان دي بحثا زاروفتيا بيدبي فاشره ويني ويني كما بحث دي زيرو چند گوتنين بري جهاب بقتا جهاب دور بكبن اللي سر زواجه ديالوغ كرد اللي سر زواجه هيدنا وانده ويا ماي خونه بردوم دخونه خود بهار يعني بهار وقت سهويره كده من زيادته تام بهار زياده رولا بهار دي رومان دي تشينابي وقت تبدا رومان دي تشتكي كباوريام هنا كيقولوا رومان بخا اگر وقت طابلوه كمرو بقدر وقت تباهيه كي يكريه كي بهربونك توام بقدر دس هي جاي سركتي يقرته بباوريام فقط دور ده ام بيجن جهه جريداي هيليني كتشكل بردس دكتور كان كده ريسبسيون دي كاردكي او صحنه يا ام بيجن كيكليا دناف هيليني و كسكي كاسينكو دشبين بهجتي طولاس او هؤلاء او صحنه او تيكليا او هذهم بيسكرون بهذ شابونا وانا وقت لكيكي دبي طابلويا خرطو سركدي تبتكر يعني بلوقه ترى بلوقه مد صحبته نقاش بسر همام روباني صاله درباس بوجي ما كنت ولد ناو فكره او انا لوقت ترباوريام تدي جي كاركتران زيدته تبين حرسي كاركترا جي اورا تيبا قال لك خورته مثلا نابي چند تيبا كچله ببرو كبالا باسكت میره بینا سترانبیجن من میخانه استانبول و شامی مل عثمان دکاندار بهجت طولاز ما باسكت فضل مانيا هلينا البردس دكتور ما وجي باسكت ودايكو خزمك شهيدان اوجي دما كل بندي دكتور لبندي رضا فيه و صحنه قريداي هلينا وقتا كنت بينه انكي بخمجيني شهيد معلومات وشهيد ولاد بدير كينكو ابقى كسمه شهيد كان قالوش بو فينا شهيد كتنو اولا مراق شكرن هوالا قلت مراق شكرن باوريام خورتن ترى خورتن يجي روشا بهاري يعني حتى داوي مرو مراق دكي قالوا تشبو بهاري هاتوان داوي درد كبيكو لسريا شهيد كتير يا دهم هذه او لينوسا برغراش وقت كودك يبراس وقت كودو كليتك روماني وقت كودك ليوناردو دافينسي او انا قال لك جريء او دفتر برغراش نكي برب فينال قال لك خورته ببختي على جي مرو مراقدك يعني جيركو كتي زنداني دسيسيو كنجروجا كتي جربا برشيبوني ودركتي هشتي روشك اوها كويدي ويراك النقاشخانه سروما برد الله شوينا وبحمدي خا بيجي تشتم ببن بشتري قوتنك اوها بلاد بي كوجير خوارن خوار وروجا خو شكنان كنتشتي دولوجي جارجانا دروشن شورش هذه دروش امريكا تانك جارجانا بيجولو تدي ندروشي بهن فراه واس او نورمال ده تشتي او هاتشيد بن يعني نحقي اقول جي هاتي دجير دلوي شكستيه ودل شكستنا جيرجي ازبورم ترافا سمبوليكه
او دوام دکه هر برویجی نزوجی بر فشرم دکه تموتم بچاوی کسی که شکستی به کمپلکس کی نبر بهد نیلی و نگاتیف لخد نره وقتی تر اگر از این تشته جواکی باکی دریج باکی به باوریام گل لک تشته گرینگر مثلا داویجی مساجک او های پرفورتایی چی او مساج هلبت جدوی زیرو روشه دنرخینه زیرو دبجه هن مروف جبو خود دجین هن مروف جبو آلیکاریا مروف دن بکن دجین و هنجی جبو کلو کدرا ببینن دجین ام جی لمجی هنکی او همو دبجه وقتی تر براسی دبشه بجن آلیه جواکی صوص گل لک تشته هجا هنب کمروف کاری بحث بکه شفا رومان دناو چیه نخوشخانه درکتنا دربه و بریدو چیه درباس دبی یعنی بریا رومانه مروف هجمارک جار درید چیه مروف هجمارک دبی هجمارک جار دبی شاهده شرن پر زندو پر خرد پر بتصویرن سرکتی قال لك سايتين كافن كو جداسبيك دركتن چه ناوي درباس دبي وكتر بيجن مثلا الجيك وقت درسمه اجبارك شربان كنت مشاهدو وك بيريبان وك يعني سيكسي انا قباش بيرا زينب كردك جالي روجلات محبادي وانا لسر مثلا بير علي بيري يارساني علي پیر علوی علی پیر بجن ازدی هنک علی هفته شو مشترک دناو کردن سروان آجی را دوستنو دسکنن وقتی ترک میگود براسی گل لک نوتیل بر از بحث بکن هند علی جواکی ده خورتی برو فرتشتاهی دبی فیر دبی و از مخا حج رومانه ببی رنگی ببی شکلی طرف اینفورماتیبه یعنی تشت دیروکیجی دجه خود د تابلوی ده با اول شویه کی گنجاو اول شویه کی هارمونی بأول شوية كي كجيه فبقرن وقت جد بالهدف دوازدها بدن حاطين بجيه كرن نا أم بيش نا وقت تشتي زيادة وقت تشتي كوج بيالي بيالي دال وقت تشتي كوج بيالي درابن ده ترى رونيشتي ترى سركتين هنا كي بقى الدريج بو بلا هبال بفرن سباس جبو هبالي كامرانجي وجبو هبالي ما مستفى سيجي كو أد إمكان شكل وجبو وهبالين کوچه آمدهی باشدار بودم قال لك كيفاش بود أوها ببيسنا دنجي و بإمكانكم جمار تشويش هو كأم لسر فكري وبيشنا وديتنا رحنا وسر وقت سباس قال لك ام سپاس کن ما مسته مالی وقت جو خواستناته حالا امروز تو آماده از باورم Nej, den nej disa. Den get nej havalaydır. Yani az nabisim. Az bon tu havan nabis. Tuj çike derkeve nöde tekeve. Havalaydır. Je pergal derkeve, je zome derkeve disa tekeve bedeliz bebra den get her ner tawa işaret nekliyaz bavur. Tamam. Etet sekne. JP کی میکروفون خود بکر از نبینم اول یه دوره ده میکروفون یکی فکری از نبینم یا کسک خلاص بود ما مسته ما في عمد يعني خلاص بقى ما مسته دجاج دنيفيسينم تبرسمان نادي Seyhan, ma tu sen navê sevgule dinivîse. Ez dibê sevgule bersima hine kevdim. Lo ma dibêjim. Tamam. Ma bısa sevgule. ما في عمد يعني قدية ما مسته ما في نادمه. Na, lê nerim sevgule dinivîste. Sen navê sevgule dinivîse bir go sevgule axifî. Seyhan da axifî. Kerem ki dubare. Kesinlikle ben lazım mafım. Evvel ve miyan hoş be kek kamranji mamusta hasibji ve hevarin dinji. Evji bu mezi ki hoşi bu yani demek derece koma fandreji necibiya bu.
دوێمە بەسێ مەهێوانێ خۆی بنجیبیت ez kêfxweşim birastî heval gelek tiştanîn ziman yani naxwazim dubare sêparê jî bikim lê hinek ez ê diçem peyvanê zêde bikim çawan her nivîskar tarzekî wê heye tarzekî wê heye dinivîsîne her xwînerzekî tarzekî wan heye birastî gelek hevanan jî vî anî ziman belkî pirtûkên wisa jî tarzê min in kêfan bizî pirtûkên wisa re tê pirtûkek em dikarin her hêra civakê me tê de dît yani mamoste Yıldız da dest pê dikir ev pirsgirêk gelek zarokên vê axê vê ednîgariyên êşên wisa dîtine ji êşên wisa derbas bûne gava rûpela ew tu dixwînî şiva tu wan êşan bibîrtînî pîşte çiqa zîro mezin dibe û rewş diguherê dîsa jî rewşa civakê tê dest pêkirin rûpela bîstî de axaftinek tê kirin dibêjin kê keçe Hecî Bekir çûye ne şükür emel lawe ne keçe dûr de dîsa rengê civakê em dikarin bibînin bi rastî jî civak boya çavî jinan dinêre dibêje ku qîza min e jine bila neçe bila tiştek nebe yani wek serfiraziyek nabînin vîya wek kêmasiyek dibînin bi rastî jî ev civakê de rengek derkeve holê û pir baş biya min hatbûn pênan sêkirin gelek tiştên wisa du hêrê hebûn yek hêrê sosyolojik yezî hêrekê wê psikolojik hebûn mesela em hinek werin naveroka Pirtûkê gava zîro û jîr û Rûstem diçin kafekrûn dikin zîro nav çavê însanan dinêre yani heta xwarina wan têkiliya wan yani di serê xwe de derbas dike dibêje ku van însanana wisa dijîn lê hevalên derve wisa dijîn gelek tiştin wisa ev em dikarin bibêjin hêra wî ya derûnî ye bi rastî jî hevalên wisa rewşê wê wisa derûnî heye çünkü çiqas ji nav ref werin an jî ji zîndanê derkevin ev heval wê rewşî dijîn wê rewşî din hîskirin jî yani gava me wan rûpena xwan mizî wê rewşî hîskir bi rastî pirsên wek me goy gelek gelek pirskirekên civakî derketbûn û gelek mijaran bi heve girê dabûn sewrandina romanê sewrandina Pirtûkê di wê de hêja bû mesela diçûn nexweşxanê jinek dît jinek hişê xwe hûn dakiribûn dûr de girê de dayîkek dûr de ew her du çîrokan girê de hev gelek tiştan dibîne wek flashback tê hişî û ew tê de tê sewrandin ew gelek baş hatbûn sewrandin yani gava mara dixwandin jî aciz nebûn tu pirskirêkek ku mara jî aciz be bibêje ev çawa hatbûn ketibûn nav tinebûn yani gava vebêjêr ba daxifiyan tu pirskirêkek tinebûn lê hevalan jî hanî ziman belkî du bere sê bere çê dibe lê ez ê dixwazim bêjim yani du sê rûpelan kek kamuran wek rexnegiriyek kiribûn wek şîret dabûn gotbûn ki roman wisa tê nivîsîn helbest wisa tê nivîsîn divire divê lêker bê bikaranî vê de nê bikaranî yani mijarek wisa romanek wisa biya min şîretek wisa hewce nedikir yani wî bi xwe naverifê xwe dikiribûn xênê wî serî heta da wê bev hatibûn girêdan rûpela ew çawan peşkê baranê camê dixistin rûpela dawî de çawan peşkê baranê camê dixistin hemû bev hatibûn girêdan lê tenê wek me got ew rûpel nayên bîra min ji xwe belkî hevalan jî got ya kek kamuran ji xwe bibêje yani ew du sê rûpelên ku qala rexnegeriyê Pirtûkê dikir ew xav mabûn negîştiya bûn çîroka xwe yani dûr de ew çîrok û ew çîrok eleqa wan bi hev du tinebûn biya min yani wek me got ez naxwazim pir zêde dirêj bûn hem heval gelek gelek li birin û hem jî me hemwan heman Pirtûk xwendiye kêm zêde ev heman tiş derkevin holê ez naxwazim mafê hevalan zî bigirim mafê kek kamuran jî bigirim ez spas dikim ji bo te jî mamoste Hasîb demek gîştan de hevûdû ez hemû hevan ez dibim êva were bimîne xweş serserim serçavê min spas dikim mamoste Seyhan malêya va here bin hevala Aynur dîsa tu amadeyî ya dengêtetûne cara edawî ye deng tune dengê telpa min vekirî nizanim hevalê din nabîsîn ez bawerim tamam saet û nîveke em ser vê derê ne yani gerek demek veya hebe
مامۆستا کاموران چەند دقه بەسش دەڕێ دقەکێکی بەسە دقەکێکی بەسێ مالیاوە یعنی تمام مالیاوە تچقات بێژە وڵقا بەسە تمام هەواڵێ دنێ کەسێک هەواڵ ئاینور دەرکێت ئەوی سەرنوێ تێبلی ببێ کەسێکی نێ بخوازت تشتێکی بێژێ حەجیێ کا حەجیێ دەنگێ خۆ ناکرد حەجیێ لە کات میکرۆفۆنە هەڵێکی کا دەنگێم تێ مامۆستا سەرچاوێم دەنگێتە تێ ئێوارەوە بخێر سەرچاوارە ji Amedê silavê germ ji we gişare gelek spas tu tiştekî bêjî ya mamoste min roman xwend yanî hevala gelek tişt gotin dem jî ji xwe pir nemayê roman xweş bû yanî sêwirandina wê xweş bû mijar xweş bû ji xwe gavagî mijar şorhejgerî bi mere dikevin nav romanê yanî me xwe tê dît ez kanim bibêjim me berê jî çend heb romanê wek wê xwendibûn mijar dişibiyan hevdû lê yanî ez ji romanê werê hez dikim û ketim nav romanê ez jî li wan çiyana dibêm qey geriyam di gelek cî de ez hestiyar bûm midagirî ji ber karakterê di romanê de dibêm qey hema li gelek malbeta wan karakterana henin ji ber wê jî yanî roman bi me xerîb nedihat xweş bû sêwirandin xweş bû ji aliyê rêzimanê de pirsgirêk tune bû ez pir dirêj nekim mamoste saeta we xweş bi û silav ji we gişare malata ava spas dikim kestekî dinê Berê pirsek me hebû deng tê erê kerem ke hevalê berê car gelek spas ez ji London li Brîtanya tev li çivatê bûm gelek destê we xweş û rastî jî gelek mühîme got hûn temamê yani mirovê got bala wan dikişîrin û dikînin hevdû gelek spas hêvîdarim ev programê wisa bido min pirsek miş bo mamoste kamuran hebû berê hem tişî biborîn me çend rûpelê pêşî xwand lê min nikarî bixwanda ji ber got gelek nivîs û karê dihebû lê ez ê هذا يبخوينم يعني قال لك بالكيش بو لي برساما و دسبيكي و دسبيكا برتوكي دجي وقت دسبيكي وبري دس بروجرام يجي بكن واني سر زمان وبحث اخوك روشا اخوك روشا كونتي دنا وقت انا برتي دربي ولاد بسالا وج ولاد قطبونه شي علي تشيغو هفالا اني سر زمان يعني وقت مرو كني برهبدو ني خاندني وان الولاج كردستان يجي عندك خوشا كردستان يجي عندك بحث ازاديت كي دوردت تشيغو تخوازم بفرسم بچهاوي او برتوك تشتيتا يكو شخصي حيسيتا رامانيتا خياليتا دين سر زمان فرصة معه دور سباس ومساجات تجبو كيبو يعني جبو مثلا رومان جبونا قوب زيدي نفشي كورت هشيار بين يا مثلا سر ايشا خواه لسر خوشيا خواه لسر طبيعتا خواه بشكل كي وهشيار بالنوصان نصامات بيخلقاندن يعني اوجي عجبت تكيلاي بيبهي يعني مثلا مساج تاني نقو دوان حسي خو بيني سر زمان ياجي يعني تخوازي بوي تشك دبيني سر زمان زور سباس بنظر وكاوي تمام قال لك سباس دكم ماليافا كسك ما قالوا كسكي تشتكي بخوز دور بخوازي كرم كه جارة أول از تبلیشه وکو استراتبم و پیروز کم و کرد حوالی بهنه که درنگ جه تبلیبم هر وصل لبورن جه دخوازم دروپلین 1919 انده نظام برکو والا بحث جکر قلعه کری به ناویج زیرو سردار نه بیام نل جهده هاتیش قلاندن جبر کو دناو رفانده قلاوی دیکن دناو رفانده ناوی بزیرو بکارتینه جبر کو هر بشندی ده هر بشده تکیلداری ناوی ویلوی بشیده کارنه برده ناوی زیرو ناو رفا بکارانیه او چاپا بده اگر سر بسکندن از بارم ده باشتر به هر وساد نزدیکی وارو پلادا وکی برف دباری لاپا لاپا دگوت و به تلیا شاهده ام بیجن انگو تلیا دریج یا دویمی نه بارانه دگوت اشارت تلیا اشارته
و هر دو بیف جی بالا میکشاند یک لاپا لاپا برف دوباری یک جه تلیا اشارتی آتی جه بکرارینا ناو زیرو سردار لودی سانکی حاکمیت هاتیا واندا کرن برسه که میجش برز نویسکار ماموسته هیا یعنی چاوکانیه که راستی هر آلی هست و رامان دیتن و ام بجنه ابنگاری پیشکش کریه و دایه ناسین از خوش بوتانیم بوتانیج تبرید و بیجیم راستی داره مثلا بحث هرما بوتان اکری پر نزدیک راستی خوابو از و پرسیجت که سروع اساسی گلو بنگه که و برگارش آنگو و لینوس کا برگرش براستی را هیا تکلیه براستی که خوره هیا آن نینه یعنی سان کی آنگو وکی از بیجم هر وکو خویاد که یکی لوان داره گریایی وان دولو نهیلا وان چیا گریایی او برکی آنگو او بلینسکا برکرش بنگه کی به هی اصلا که هاتی نویساندن از بود خوازم بپرسم تکلیه خواه براستی که در دستی و لینوس که بوسه های یعنی نه سپاسی همو حوالات کم راستی کرد تبلیبوم درنگ تبلیبوم هنگی کرد لبالی که خوش تام خوش بود سپاسی باش سلام رئیس ام سپاس کن مرات آوا عايشة تبعفة بس ميكروفونات تبعها كلام كلام دنجت أنا هبلا عايشة نا دنجت أنا نا ها كلام كلام نا هبلا عايشة دنجت أنا يقول Daveti tenge mi? Ha çıkıyor zelaltı hoş de ana. Ha tamam. Persek du persem hene heval hem hevala Slav'daki mamuste kamranje Slav'daki. Portugen me ye Kurd nivîskarên Kurd de ez jî xwendevanekî nû me Portugen nû. Ez dixwazim vê pirsê bikim çîrokê Kurdan em zanin zimanê me tê qedexekirin û wekî din gundên me tê valakirin zaten çîrokekî me çiyê heye çima em di romana de wek kronolojik çîroka klasîk dest pê dikin yani ez dixwazim vê pirsê bikim çima ziman tê qedexekirin mektebê de em bi vê dest pê dikin ev kronolojik ez naacibînim çünkü di heman pirtûka de dişibin hevdû û dema ez dest pê dikim xweşa min naçe wekî din jî di vê pirtûkê de sê karakter hebû zîro şervaneke Rustem welatparêz û ji nava gele jîr jî şoreşgerê yani ji welatparêz e ji nava partiyê ji partiyê dûr dikeve piştî greva birçîbûnê ew jî karakterekî tûj nivîskar karakterekî wek tûj nîşan dide yani ev divir de radikal karakterekî radikal rexne dike yani divir de jî bala me kişand wekî di jî ez dikarim vê pirsê bikim Rustem û Jîr karakterên baş bûn lê gorî min derûnî nebûn zîro nivîskar belkî xwastibû zîro pêş pêxe lê Rustem û Jîr jî karakterên gerek gorî min derûnî bivan çünkü di nava Kurdistanê de ev karakterên wek Rustem û Jîr jî pirin min xwast ez vê pirsê bikim spas gerek spas dikin maliya kesek ma kesek tişkî bêje ez ê tişta bêjim û em ê dest yani kesek tişkî nebêje ya yani gelek hevala tiştek gotim tiştek yani tiştek dixwazim bêjim yek nexşeyên romana Kurdî hene nexşe hene nexşeyê wan li gorî min yek xewnin yani her çîrokek her gava
peşime an destane bi çirokekê yani bi xewnekê dest pê dike ev xewnek bû ji ber ku nexweşxaneyê ji xwe daha bi xewnê de tişkî wiha çêkiribû ew baş bû ama gava çîrokê dest pê kir min dizanîbû ku lêhengê bimire min dizanîbû ku lêheng xelas bûye yani ew ê bimire di wê derê de wek heyecanek kelecanek ew ê dawiya wê çi bibe gelo rûpela dinê de ew ê çi hebe me ew yani kêm dî çi elbenda çi bûm ew îca ji mir çîrokek dinê çi bêje yani neçîk wek bîranînê xwe ew ê ji mir îcar qala çi bike yani gava her wek sahna film ew ê derbasî sahneyek dinê be kîjan sahne ew ê ji mir îca qala çîrokek bike yani kelejana ve ew bû ama wek roman herikbariya wê min kîjan rûpelê de bigirta min ê bigirta ji ber ku dawiya çîrokê dizanim lêhengê biçe hew tiştekî merak yani wê evîndariya zîro ya baharê ew çi bû hinek ew li paşguhê me dima ya dinê yani axwas nebû hinek helbest besewanî wek mamoste Mîrhem jî got nîqaşên yên rojhilatî yên Dêrsimî yên Êzdî gava dikevin qirika hev li ser bav û kalan ew hinekî ji mir xweşat ciyakî du ciya wek helbestê hebû perçên helbestê ew jî xweş bû gava em dibêjin propaganda bi em romanê de wek ne propaganda em li wejeyê digerin yani yek dikane şervanekî dîsa bi zimanekî wejeyê me hemûya teslîm bigire binivîsîne yani hergî yekû gava qala şervanekî kir tamam serçava ew yani her tiştî serçava ama gava ji bo em nirxandina romanê dikin em nikarin bêjin ya ev vî hevalî şervan nivîsandî çima tu naecibîne vî hevala rêxistin nivîsandî nizanim tekoşîn nivîsandî çima tu naecibîne yê me çikiyo em ne ji ber ku qehreman û lêhengî wî biecibîn ya naecibîn em hûnandina wejeyê em lê mêze dikin em çîroka wê mêze dikin em li edebiyata wê mêze dikin yani gava em yek bêjin ya ev roman ne baş bû gerek yek kesek nikarî ji me re bêjî ya di vê derê de lehengek hebû çima tu ji wê dibe na em hinekî li wê li gorî me hinekî nê sibik bû yani romanek warê herikbarî me pê bikişîne hetayê dawiyê bi hilmekê de bixwînim min du cara xwend pênc-şeş meberê jî min xwendibû min dîsa xwend ama di aliyê ziman de aliyê rêziman de aliyê çikiya wê hebû ama çîrokên rojane pir me kelecan nekir tiştê ez ê bêjim axwas û ji bo nirxandinê hevala hemû spas em ê îjar mafê axaftinê mamoste Kamran e gel bixwaze çend deqe dizanım 10-12 deqe em ê ji bo hemû bersiva çîkê bidinê ji bo em kim bigrin xwe dirêj neke spas dikim ji mamoste Kamran re mamoste Spas ji bo hemû hevala gelekî spas ji bo vê nêrxandin û nêrînê got li ser vê kitêbêkirin û xwendin û tab dîtin helbet ji bo min ez ê gelek sûd ji rexnê hevala bigirim min li gorî xwe min hemû negirtin not negirtin jî lê min yanê kêm zêde girtin dîşê tiştê esas min dua de dît sedî sed heva rast dibêjin lê em mirovin em her yek ji me bi mercek yanî bi nêrîna xwe û bi zanebûna xwe û bi çavê xwe em tiştekî dinêrxênin ê di dua em hemû ev însanên hat vê civatê de em zanebûneke wiha de ne got mukemelî di dinyayê de nîne tiştekî mukemel nîne tiştekî bê qusûr û bê gonbêjin nîne û ev civatê ma got nîrxandina wê lê heyî mana gova tiştê kêmaya em derxine ser rûyê avê em dinivîsin em zanîn got em çi bixwênin em ê tê de kêmaya bibîn û kêmayî hene yani ev rastiyeke jiyanê ya
درومانه دا بلکه نویسارکار هند تشت زیده دایه برخوا یعنی وقتی گو ام جه 1975 دست پید که رومان جبو از پیشی جوی رخنا پیشی ورم گود بجه زیرو شربانه که و بشیخ و آغار وقتی مناقشه دکه بری هشتیه بری هشتی گلکی بری وی بری شرا بری هد وقتی نوکا گروه بادنا دوی وقتی دکته کسی گولو کار به زو شوره خل عردش جخنینا بلکه او دم درجی او 35 سال آنینا زمان باره رومان کارگو گران کرده اوه تشتکی راستیا خوزی جبدیلا یک رومانه یا حتی بری هشتی یک بانه رومانک بانه و پشتی و یک ادیبانه و بیا وانی بانه بجن بی سرکار رجرحت بانه بلکش خوندبان رجرحت بانه لی امکان یان جزانه بونان بی سرکار والقاسا گو او دایا برخواست خوازم جبو و حوالی گو گوت یعنی شربانه گلکی نرم بواره خبر ده هی نه شربانه هی زکنینه هی ارتشک پشتاوی نینه گلک پشتاوی نینه دو وقت کی دیا گو کچک بویا حوالی و ناب واده بابی و نویره درکبه اودا خود درکبه ناب جوات شب رود گیری دو وقت کی وهاده او مناقشات نابین واده بویا به وی رنگی دوی ام گلکی لوی میزه بکن اید دوا رخنه کدی تر صدی صد جه خود نگوز برسب دیدم بلا کسوال به ناچک نه که مثلا تولاز حواله ما گروبا ما یا سویدش یا برگو نیرخاندنه ددیسا و رخنه هاتبون یعنی نبانه ویچ به نبانه چیتر بو بلکه نویسارکار ویکی لیه خواستش بو گو بدوه دایکا دیرکا چای مازید بجه ما اوقا چعبلکه خو مدبر با طولازا ده دانه کشتن نویسارکار جه خواسته گود جواکا کرده رحگرانی که زیده هیا یعنی هند شاوتن دنابا گرده ده شاوتن دین دبن زاروکه واده چن خوینه ددن خورته و کرند کمنه بیرینا واده و هنجی طولازه ده کمنه پای طولازیه کچکه ده عمره زاروکه خواده یعنی طولازه و هاجی خواسته بین زمان دیتنم ده یعنی او بوی آوائی بو هلبت تشتا گمروف خوازه جان ناجه نویسارکار کرکتار نویسارکار حموه ده هیا وقتی تشتکی سر خود چت کنو آمادت کنو حاضر دکن گوری و یا هری راست اوله دبی گو نه راست بجی و داویه ده وکه گو هر کس زانه دکن تشتکی دیتر کلاجان دبی گو کم بی اجی تیگ هشتم ده داویا و ده گو اوینه که نیف قرمچیه ده نابینا بهار و زیرو ده خوزی بهتر نویسارکار یعنی من بهتر کاری بانه و زوانا 20 جاره دیتر جی مروف کاری بو بین با هفدو وانا بده آخفتن به هفدو را رونن کاری بون هفدو ماچ بکن کاری بون چه زانم گنجن ده گنجن کارن هر تشتی لی او کم هاتی او جی کم هایسی که نویسارکاره یا منه یعنی دوی از بوی آوائی بینا قبول دکم و شخوا من تشتی نوت گرتن و جوزه پشترا جیلوابه گرمزه یعنی شمرا بو گله کی باش چه بو گو من لوگ وهدار کرو من اف تش دیتن ل ادیتر هوا بحثا پسیکولوژی کرن یعنی درونی ده رومان نو سر درونیه نه راست رومان نو کارن سر درونیه بن ما گلو جوه درونیه ماستر درونی کدیتر هیا گونه ویره هر مالا خوا کچکا گوبزاروکی پیرا مازن بویه و بر مرنه یعنی دچه مرنه جیله ناچه تسلیمی دجمن نابه نکاره هر تسلیمی دجمن به و ویل پاش خوا تهلیو دچه و اویناوی و درونی و آخر بویا وای حوال نکی بویا وای دبیجن لی زباور دکم گوتنه که کرده های دبه هر کس سر برینا خود گیری هر کس جی برینا خود نه زمان جبو رخناهن حوالا گوتن به وی رنگی چما دست پید که یاد دوا چیروک کرده صدی صد
10,000 ساڵە نە ئیرۆیە گۆ ئەم دە تشتا گەلەکی پێشگرین یەک لە هەنگیا خوا دۆ ئیخانەت و خراپیا خوا 3000 ساڵە گۆ ئەم دبنا بێدە دچن و تێ ji bo wê na di 100 salê dawî dibêje ya herî zehmet tunekirina me ye ya zimanê me ye înkariya zimanê me ye ebêt hemû çîrokê me de hebe heta got ev ziman em ê bêjin li Bakurê Kurdistanê em ê bêjin çi çîrok roman û helbesta got werên nivîsandin bawer dikim wê evê tê de hebe ji bo got ew heye û her nivîsarkar jî şahidê roja xwe ye باور دکم پێژنا بارانê jî hinekî şahidiya wê wextê xwe dike yanî heke got di zarokiyê de me bilêdanê em fêrî zimanekî nekirbana me îro ew pêwîstî nedît heke got îro nabe zarokê me egîdin serhildanên çiyana bagerin bahozin lê em de egît gel oğlum gel bu tarafa bir bak egît em Dêna dibêjin nivîsarkarekî me got sibal Amedê romanekê binivîsê sadî sed ew egîdê got bi şev û rojê xwekirin û yek û di şevbaraneke reşdarî de jî têk çû û em leheng dibînin lê navê wî em radikin û bi wî dikujin wî zarokî rejî Tirkiyeyê xeber didin ebê romana me de cih bigê heta got ev hebe yanî ev tişt hebe ji bo wê em wê gelekî xerîb nebînin rast belkî zêde dibe lê şahidiya roja xwe jî mecbûr got nivîsarkar bi vî rengî dibe dûvra di tişt hene di edebiyatê de yanî di wêje da yek jê mirov karê Avropiya hêt sala 1800 da wêje ji bo wêje fraksiyonê wa hebûn li Avropa dest pê kirbû ji Fransa şoreşa Fransa dest pê kir yê dîtir mabesta wêje yanî gelot wêje ji bo wêje dinivîse yan mabestek te heye tê peyamekê te didê derne camêra şoreşa xwe kirbû welatê xwe ava kirbûn wekevî û azadî xwestibûn zimanê xwe bi wêje ji bo wêje gelekî pêş xistin gelek pêş xistin niha got em heta mabesta xwe negina mabestê em bûya we ez bawer dikim wê gelekî rij jî bê yanî divê em peyamekê bidin yanî heke got di pêjna baranê da peyamek hatibê dayin ew jî peyama got em dibin çi xeterê de ne ew peyama bûya we ye ê di duwa rexna hevala got bîranîn dibêje zêde ne tê da roman ji xwe bûya we dest pê dike ji bo got mamosta jî got roman ji hemû hevala got di odek nexweşxanekê de ye û peşkê baranê lê didê rih didê yanî maye û dûvirê de ew di serî wî de diçe tê dî ew xeyala ew bîranîn ew ê got gotina berê gotina berê nexweşxanê tiştê got gotin hemû duê de didê hevdû yanî bi vî rengî bîranîn divê hebe ji bo got ne duêkin di navê de hatiye gotin yanî nivîsarkar nebe romanê ra meşiye ji dest pêkê heta dawiyê ji dawiyê dest pêkiriye û hatiye bi vî rengî çêbûya bi vî awayî ez karim bêjim ew di pirs hebûn pirsa kek weşî got behs dike dibe bawer dikim hemû nivîsarkarê dinyayê xeyalê wa û hin tiştê wa di nivîsarkariya wa de hene yanî dixine nav romana xwe de jî nav çîroka xwe û helbest û bê çi dinivîsin dikeve navê de jî ew jî bûya wayî gerek bikeviyê da ya Ayşa xanim jî pirsa wê got min bersiv da yanî çîroka Kurda belkî rast e hemû ji lêdana mamostam dest pê dikin ji bo got bi vî awayî dest pê kiriya çîrok vê jî bane belkî ez karim bêjim xwezî nebane lê bê wê jî çê nebû bê wê jî çê nedibû divê hin tişt yanî werne gotin heta got em bi vî rengî jê rizgar bibin gelekî spas dikim careke dîtir helbet nîrxandinê we gelekî hêja û bi qîmet bû ji bo min
و ازیبانه هموال بر چاب بگیرم یعنی نهات شتیدی تر هنه او هوالک بحث کردگو نزانم چند رمان نه من حتی هم 3 رمان نویساندنا آمده هون کارنوا پیدا کن رندی خان قیرینه که به دنگ رندی خان آرام جوشان آرام در کتیا ونه ونال ورک هیا آمده هون کارن پیدا بکن پیجنا بارانیا جاو جادر خسته بو و پیغمبری که جبیرچوی مانی لیمانی نها جنوبه چاپ کرن جنوب هاتن بیساندن او جوه ای سال لبر چاپه یعنی رومان گوهاتن اوا بابلیسوک وکا جرباندنه که درکتیه دور دا رومان تین بیساندن پیش گوتنه دلی وکا جرباندنه که او البیدر هاتیه چاپ کرن و یه دیتر لیکولین اکثر هلبسته و 6 پرتوکه هلبسته هاتن بیساندن یعنی نه 6 رومان و 10 پرتوکه هلبسته بویا واینین کمترین کمن شتی گوز بیشم ابا ماموستا اکا پرسی حوالا هاوی بجا پرس اسکارم چند گوتنا داقا پرساج مالاتا آوا گلک سپاس دکم yani پرسک حوالا تایبت تو نبه yani ایرو شیو تیرو تجه بو خوش در باز بو و جور رنگ حوال هر کل ولاته کی و رنگه کی و دنگه کی ایه هفدو بری ناس ناکم جی کی راستی خورترده کی yani ام رکوم آمده ام ایدی هینی تارزا هف بوبون ام هینی تارزا هف بوبون yani مدزانی بو کیه چه بیجه اما نها هر کل ولاته کی هر کی خوندنه کوانا جودا و نرنه خوی نه پاردکر گلکی سرکفتی بول گوریمه جوینک شیورک گلک خوش بو اگر پرسی حوالاتونه بهمش خو ویا بدومینن و تارزه امی بدومینن فانزده 20 روزا جارکی امی رومانوسکی آن سروجه نقاشی وها دوام بکن قیدا و مموس از دقیقه ازشتر قیدا و شیوری لسر یوتیوب هیه لسر یوتیوب هیه از زندیش خال لسر یوتیوب جی 10-15 کسا تماشا دکر غیندی بیداری لوی داری جی تماشا دکرن من پرس لوی داری ندی حوالا پرس نکرن تشتک پرس بکرا من لسنا بیان پرس بکرا از اول لینکا وید سالشنم کوما اف قید بو ارداکت قیداجی سپاس دکم جبو برسوینتی دلنزمی yani belki me heneki هشكر اما تبدل نزمي برسدا مالتا وابه سباستكم احمد ما مصطفى احمد جي دخوازت اولت بيجي برا باشا ما مصطفى احمد بيش ما مصطفى كامل من تشتك بگوتانا او 21 مه کوما نيرخاندنه یا سويت یا ويجا ام رومانا مالا باز دنيرخينن ام دكان رومانا مالا باز یا yani Cihan Roş. Ha ya Cihan Roş. Ya Cihan Roş nave romanı mala baza 21 ve mehe em diner xenin disa me servezo me mamosta hasibuara min xabar dabo em disa pavra bin koma amadera و ya Stockholm را جهکا یگو بنا بخوازه پدیف نهال با منین صبح هکا گوسکار بیم پیدا بکنم از اجما مستحسیب رجی بشینیم و اجوارا بشینیم یا چند می 25 می 21 می 11 روزی دی باشه گر هوال رومان نمازنا رومان شخو همو چقاسه 100 sayfa که چقاسه تشکیل سایه ماموستا احمد تمام جلس بس زي هوالا بسافر بكم دنجي تقرتي ماموستا احمد دقاقي انكار بكم شما ماموستا دنجي تقرتي ها بابو كرم من فكر بله از ویا بانیا من بانیا بیراته تدی و گوتبو اینا کوره پازده گلانه روز زمان کردیه ما قلت ام لفر ويراجي على قدر تشكي ببجن جبرا لي از باور دكم او خم نلف عم كرني تك هبوك يا زبجم يعني ما بس من خاراكتر بكيماني نابه يعني وكيكو القليشه مرف هما بسني خاراكتر خوشي بدا نويسكار ابيا بوي مگو درونياوي دا يعني
وەک کێمانی و لەوازی جیگەرە باتان زمان ji بۆ گۆ و هێلا دیداکتیک مگۆ یانیش بۆنا کوردی ez bixwazim ez karim ji xwe re pirtûkên dîdaktîk bixwaynim minê dîroka partiyê minê êdinê minê bixwendana daha ew tê bigîşta me ji bo wî min vê rexna xwe kiribû û ji bona Pazdeh Gulan nizanim we fikirîn yanî Pazdeh Gulanê dîsa bi vê سیستم پرگالی مروف کاره گلو صحبت کیش بوی Pazdeh Gulanê bike ما مستحسب سپاس يعني ما مستم نج بوتا قوت دبي او تشت زانب قال لك حواله دي جو وقت او تشت قوتن و اب پیشیم قوت يعني هلبت كيمايوته ذهبن هلبت كيمايبون وسپاس جو و او تشت انين بيراما يعني بيرام من وقت الشخص اسفازم بيجم وآلیه دی وکه انستیتویا کردی پازه هر سال ملبره جشن زمان کردی دیسه زمان زانه یعنی ستیله مزه بیش میدین ها هون بریاره که بدین متانی وکه سمیری الان کنفراس مدرباس دکر و روجا دیتر جیما وکه جشن که دکر هنگی اب جامعه کرونا نبو گم حموا بخی مالادا ام سربست بون لبگم یک جار خستن مالادا لبره هون چه بریاره بدن ام جی بواره بله ام وکن سوی کدینا آماده کاریا و مدکر مدگومه منزان یعنی سربر مدگومه خواب خوا یعنی ام برانکی کن ام پاورا بکن هی گله کی باشتر دبه برفرهتر دبه خوشتر دبه هون چه بریاره البته بدن ام جی بواره بن وکن سوی کردی جی بواره بن وکن کوما و ججی یا سوید جمع بواره گله سپاس پیش نیازه کی من هیا اگر مستحسب ما مستحسب که بگره ایشه بگره پیشنیاز من اوه رونایی önен unzanın mamostaya kimya ecaya tezaviye masteri لسر an rola zaman yani لسر havari rola havari de netave geçeden netave Kürt'da bu ev tezaviye spor ve ki yani vak mevan un peşniyaz bakın yani jirab bejin ka çed fikre ez bim baş be jibo ve roji nabe ve ronay çi bu ronay önen İstanbul mamostaya İngilizce masterahol ser havari kriye zaman ra ev ser zaman rola zaman de geçeden netevi ansazbuna neteviye Kürt'te yani Enstitüya İstanbul دخلتي يعني مع مستمزان yaz bakın az jwara ve peşniyar dikim tekiliye o perhi galo bale ha مع مست كامران بله وقولي وجنجاوه الجنجاله يعني هون çava bibinin yani mesela bu ma zane çava ema madgot le Danimarka ji Hazım Rojan haya Kurdaki me zaman zane falan tike ev digo belki sal yani meniyet bu amuy ben virgo av korona bana me awani bana yani ma pere haber ne da ya niyeta ma av biz niyet edbejim le vakti go var habe ame buya vay جوی رجیکارن بیجنا که بخوازی او جی بشتار بی و که نخوازی جی بلا روناهی بیجی و اما بوالی دیتر جی امی نرین خواه شاشی باشی خواه بیجن و امی بزعبتا که خوش کن yani em dikanin wî hevalê me li Danimarkayê yani dîsa şevrek wiha de em bikin mêvanê xwe ji ber ku hawar û girêdana wê panzdê gulanê cejna zimanê Kurdî pev heye micar li ser wê be wê daha xurtir be wî hevalê me li Danimarkayê dibikî şevrek me dinê de ya ji sohbetek me edebiyatî ya semînerekê de em dikanî wê bînin tu pirsgirêk tune heval bêjin erê bira mamosta Ahmed ronayê tekiliye deyne ya panzdê gulanê yani kijan roja guncav e ji ber ku dibikî bernama wanî dinê hebe panzde bi çarde bi şanzde bi em dikanî wê rojê diyar bikin pevre mamosta Mirhem niha di nav du romanan de di nav nîqaşkirina du romanan de tiştekî wek eva ku hevalê Ahmed pêşniyaz kir hebe baş e yani yek kesî bawriya min cê xwe de êdî 15 ve ya 16 bidî û
وجبو رومانا بيجي حوالي كامران بحث كر إجا اگر حوالی می آمدی و باشداری ما بگشتیجی 21 قبول بکنم ولی سر 21 ببینه اگر بخوازن روزای بگهریجی بلا کرم بکر پیش نیازی خواهد بکنم بگراوی لی رونایی باشه یعنی هوارو رولا هواری گرینگیجی و ده روزک وقت جاج نظمان ده جه خودی باشه لی سه کس باشدار بو و هنکی زیده جبه سه نویسکار کی مگود رونایی هنر اسیا yani bir havali Danimarka yani yani باورم نه اولا مجرى نقوتيا يعني روناهي بالتاني روناهي بالتاني يعني ما قول نيتك ما نيتك يعني مجرى نقوتيا ما اشكسي رهي پیش نازی نکر یجبو به کرونا ور کربو یا روناهي نهاو كما مستمر هم قوتي روناهي بلا لول بي اب حواله ما دي ترجيبو بشتار دبن و نيريني خوبتين نظمان بلا بين يعني يدي وكل بير وكا جماعه تمام لان بيفاني جرد بناري كار tamam gelek baş jibo koma Ahmet İmam Usta Sevgül undibejin çe jibo Portugal Cihan Roş ya ji çekvey bernamak ve مامسته جبونا پانزده گلان ادیتکارم فکر خواهد بوده پار بکم yani hem dikkatim olunca fazla kullanı hem de herbest divanzi rengi بدن herkes dikkarı be herbest dikici bugünü geçniki hoşta hem dikkarım be herbestici beşten o gerek renk de jibone ser navi kom jibomun dibe yani havali meydin çedivejin zanım ku havali me endam edin hem bejin beri jibon amı psikolojik neye hem dikkarım همان روزو بذا حوالی می و هجاره اندکارم و روشی هر تن در دوام بکن. گلی که خوشه ماله همیان آوا بود گلی که خوشم کو ایرو گشی کو تیرو تیجی نرخاندنه هات نرخاندن. ام 15 گلان نجیب 15 گلان بکن 2 ساعت 2 ساعت و نیف ساعته که برا ماموزر روناهی باخفı. Em koma helbeste jir tekiliye deynin. Bir saat uni vekdine jî bira çend kes mer helbest abixwîne. Tamam. Keyf ama. Evet daha çetir. Saateki 15 dakika mej mamoster ronahi ve 10 dakika navberek bedine yadine saata diyemin jî runuşna danışına diyemin jî emeş var helbest abixwîne. ساعت خوش یا از بخوازم تشکی بپرسم مامۆستا خەجێ کەرم کرد گەلو me pirtûka xwe na şêvradin ez wê navberê de interneta min qetiya me diyar kir mamoste ya pêşiyê Koma Stockholmê pirtûkek danin pêşiya xwe ya Cihan Roş 21 mehêdeyê Rêger hûn jî bixwazin em dikanin pevre bixwînin ji bo Amedê dibêje pêşniyarê wê hebin kerem kin yani di destê Koma Stockholmê de lîstek heye gelo yani tişkî wisa amade kirine mesela em bizanbin çi dane pêşiya xwe ez bawerim her pirtûkekê mamoste Kamran ya mamoste zanê çawa niha me ev weke Koma Stockholmê مامۆستا میرهەم ژی گوت ئەم کارن ڕۆژا وێژی بگوهارمە گوت و 21 مهێ ئەمێ پرتووکە مالا باس یا جیهان ڕۆژ بخوێنن وێ نابنێرخێنن دە هەر پرتووکێ دەگوم دخوێنن ئەس ئاوایە مە ژوارە پێ بێژم هەواڵێ ما کۆمێ پێشنازیە کوژان نویسارکاری بکەن و کوژان پرتووکێتکن ئەمە بێ دیترژی قبول دکن ینی هەر جارێ ئەم پرتووکێتێ دەستێ ما دەڕێز پرتووک نینن ئەم بێژن یاک دو سێ ده بیست دوی ڕەنگی نینن لێ بێ جارێ نەهادە دەستێ مادە پرتووکێک هەیە مە بریار سەر وێدایە تەنێ مایە گۆهون بخوازن 21 مهێ هون بێژن نا 21 مهێ نابێژێ مەمۆستا گوت یانی ئەم کارن ڕۆژاوێژی هون بگوهارن گونجە لەم هەموو پەڤرە بکن وێ باشتر بێ ینی پرتووک کە تەنێ نەها پێشنازیانمە هەیە یێ دیتری دەمێ پەڤرەکەن مجبور چه پرسی مامۆسته ئەم جی di sê salê
يعني برتوكيك نو درت كذا مدخونين يانجي برتوكيك بر قلاوي تكرني مدخونين لي ما إسال بريارك تبو ما دقو أمي وقت تما بدن بيش ياخون وقت سردن بدن بيش ياخو وبوي شكلي بخونن مثلا أمي بيجن اشتم أم بيجن اشتمي رومانين ديروكي بخونن يعني جي رومانين كردين سوفيتي بخونن يعني جي رومانين يعني مجار و تما ديار كنو سابخوينن كريكو بيك بونك بدن بيش ياخون مش بوي برسي كليستا دستوه دا هبه و لگوری چاوا دیار کریه مش بوی مراق کر پرسی او پدفه آجیهان روش دستوه دا يعني نعم ما برتوك آنية برتوك لما تيرا خو آنينا للو هكا صباح وشان خانيان بخوازن پدف هبش ما موسا حسيب را دشينن و او جوارا دشينه پدف دشينه دسته ما دا برتوك يعني ام باكوري بلكي راحتر بكاربن پیدا بكم برتوكا يعني نه باكور جا درخست برتوكا جايا وشان خانا جايا يعني هكا دستي حمو هوالا ده بهن هوال نهار سويسرا هن لندن هن هر يكل دركينا وامكان هبه الصبح دسبا موارب كم نتيكيلي جمارا بشين او جي بلكي نشين جاميرا بشين نمي جهنا وحموش هكا نشين جي هو نبيدا بك بلي كرم سي كرم كبل ما مستحسن كرم كبر باشي تخازم تشتكي ببرسن ببوره جبوي روجا زمان كردي وبحث كرم باخبين جلو جروبا ما همو كرمانجن يعني أنا لحشي دنشي هنا استخازم في بزانم نها استماشت كم بار كم براني حوالي ما كرمانجي تنت زانم مثلا زمان كردي دا استخازم اكرهم بكارن دي براني تشتانداجي حوالي ما ينج لحشي دنجي تبلبه بند جلي باش بيتن اكر درفت بيت يعني ما ناف بالك تشتك وري نخستي ناف براني كوما مدجي يعني ين كرمانشكو يعني تشتكي مي كريترك مي واتنا اما هركس كان تبليب يعني راست بس يعني تكليبه هي يعني كاست جروب ده هي انا نظام مثلا بلكه چند حواله ما خفتن ام نظام که حواله ما ين سوراني ين هورماني ين دملكي جبر مساله زمان روجا زمان ده بيج مسعود بيج نه هكا قوم صاده وهب انسیا کردی است و کورمز باورت کم 15 سال 20 سال جوختیاتی دام مزراندین و ما بیجا یعنی جوختی کنه که بروج اعلان کردی حتی وکبیگا به ججنه و کججنا زمان دکه ما بری کرونا ما گفت یا وقتی گم مذکر ما سالونک دیگرت ما زمان زان تانین ما انسان تانی همو زارابا جیتین بشتار دبون و مجواجی تانی ده زارابا صدی صد دائما هبون سورانی کرمانجی جانا جمع کلهوری جیتانین و لاچه دیجی متانین لنها دوا کومه مدم تنه کرمانجی ور دیارم تنه و اف يعني لنها حوالی می سوران هنه کومک مهنه او جی زمان زانن از باور ادبیات کردی جد شکل بن درس کرمانجی دگرن چند مهن زانم ولا هی درسام بوار هی از kanım جوان بجم او دکانی یکی بشین yani preskriptune ev sorani baxtı yani او ne preskrip ما مستوى بس من زونتش انها تشتك اجر هوسا گشتی آخفتنج به هفرات چه به فهم کرنجی هیدی چه باج برکو راستجی نه از بخوا بلکه دملکی نزانم پرد خازم بزانم نزانم بس سورانی زانم هورمانی باشم یعنی خراب نیم کرمانجیش خوا کرمانجم یعنی بس نه دملکی نزانم لی حوالک معایا مثلا کرمانجی و سورانی زنه یک دملکی و هورمانی جبرک و من از شاهدم یعنی هورمان و دملکی پر بخواش بفدرا داخبن از خازم روز زمان دا که در فتح به این حوالی من دیجی تبلیغ کن بلا گشتی بدی پرخواش بم پیشنیار تمام از حوالی روشلات رو بجم یه عالی روشلات يعني از جوان بجم اوجي تبلیغ بفن اوی بفن يعني وقتی وان هبه اوجي سر زومه مش خود درسي دكان و سوراني سركرتين در باسی کرمانجی جیبونه ما مستوابك دنجي پیشنیار دکم بری هر رومانک بیت کیش بیت فرق کنه اجبر دست ما دا کتاب نینن راستی در فتح می در کتن جین هر جار تشکیوید برای هنگی اگر پی دی اف هبید زیر ریکن جبویم برحتی بخوینین و بکار نوتا باش بگیرین راستی من اف کتاب خوانده بوم من نوت نگرده بوم
جبر من هاي من الشيورينا براستي هاجي بحوالك مرة أو دخوينه جبوي پدفاوی هایی من پدفاوی آویش کمی مجبور رشان بله بس ایرو باید خواستم من که برحتی بخونم جبر کاری میند جهنم ببورن تمام سرچاوی مسستری ماموست پرسیج جدت که ماموست هستیم یعنی جبو و شورا تایبتی آرمانجا و جه آنگو خواندنا پرتوکن کردی مرود کار چاو حوالا تبلی و شوره بی که آنگو چاو تبلی دیکنه نکی پیشنه یعنی حوالا بخوازم تبلی ببین بله يعني كومي ما هنا كوما ما يواتساب جيانا هفال بلا نماري خوش مربشين ازيوان تبلي كوما بكم تو برسكريكتنا تمام اما غيرك يعني جارك ناخذ يجي جار الدمين غير روماني بخوينا يعني هيك يعني تعرفت كنت افرين يعني هناك عم بيجي هناك هوار بربش كتير تعرفت مقرانه شما مثلا هناك تبصریه که درونی دعوا که وقتی که تبلید به وقتی پدپد کشین به نه به تبلید که یاری شرماج به بگید که گرور مثلا آنجا به ناموس مثلاسی او بتشت پر باشه بو پیش کردن و بالداری رشوه هل داد بجم هناك تشویق باسقیج به هناك برکو اون سنجینه بینم و بیام تشت پر هجا لورد بش بني مجار زلال كير نظام هبارا خجي وقوتش جبو بيستو يكي مهي جبو جيهان روش كوما خوندني عمدي او نافخذ بن الخينن قال هفال بدفا شاندن او بخوازن امي كوميد باعفن امي كوما عمدي باعفن قال هفال الويدري جبركو يشفنا كيمبون اتشيك بو تجي ما مستم كاميرا تجي بدفا بخوازن قال هفال بدفا شاند امي بشيني كومير ای بخوازم برات تبلیغ جبو 15 گلانشی از اب کم هلبست جرباخم ساعت کو 15 ما مستعمي ما في خفتني جبو ما مستر ماهي ساعت کو 15 بلكي قالكش يعني ودر دورانا بيشتوي هبال بلا كم هب هلبستا كم هلبست بلا جمر هلبستا يعني تاني كوما هلبست بخويني شمام ابيدي تر زاروكه شد قوتن عيشكا عرب لما قوتنا كتمام زاروكه ايوا كذا واني دس على كذا وانا دس على بس كنت كوما واكرنا كوما هلبست يا عملي يمجي كذا 20 ساله يا هن هبل ما هنا 20 سال هلبست دنيفيسن الراستي النظام كوما هلبست بلكي برنامج واجي هي مجوانا برسي اما هوالي ما انا حنكت سرچابا من حنكت راستی bazı golani de zedetir li ser havari bisenin bi min jî mantıklı tire hatta min bu gota em bê şêwra xwe dikarin çîrokên hawarê wek pdf dest em hawarê dikarin bişînin hemû hevalara gelek çîrok nêzî heftê hep çîrok hene di hawarê da me dikaru wan çîroka hinek diyar bikira û li ser wan jî baxfiye yani wek mijara şêwra xwe lê em ser komê parve bikin yani heval çi biryarê bidin ez jî kêm zêde ez ê jî biryara wan qebûl bikim lê bi min hê jî yani wateya Pazdê Golanê mêjiyê min de jî bi hawarê re têkildar e yani qebateka piçûk jî bibe em wek kom ya Stockholmê jî me dikaru ser xwendinê xwe li ser hawarê bikire çêtir dibû sankî. ما مستمر هم تشتك بقوتا كرم لا انا تشتك متخصص بيش انا بشي اخفتنا والله بريمي فكرة جديدة ديار جبوها البستا دنبها بالي بشتا خويا بوكي هالبستوان وكينا هالبستوان هوالي هالبستوان هالبت بيبش نازي ربي بيكو ام جن مناقشه بكن وهما تدي انزي قاعدت بنوينا وام جينا شارما تور كان بركو امريز دارن جي فكري هوالا لهوالا ما قلت يعني هوار بيجي بشيكو قوت ازن حبيبي يعني قبول كربو درباس بو يعني بالتاني بهواري سينور ببني باشته اي دي مناقشه بك هناك مناقشه بك سربسكري كي زمان وباشتر بي دو مجال وقت شي تيرنا كهوال جد واسطنا وانا اقول له يا دي هنا كل سعر هبالي ما يبشد تكلم البرستوكل ما دوار باش زعزع باش هبالي ما كبني دي صالسي صالح الفيديو ما ناسكن
ئەمە تێکلێ بواردێنن و هەنێکی ولۆ ساختی بکن کە چەند دژوان چ دەرەجێ ئامادەن بۆ بەشداریە خەباتین کۆمێدن لێژ بۆ فکرێکێ بخواست ئەز هەواڵار بێژن بەلکی هەنێکی وەختەوەی دەرباز بوو نا ڕۆمانەمەی ئیرۆ پێش نابارانێ مە بخۆ کۆمەمەی ستۆکۆڵمی ئەساس مەجلیسا ستۆکۆڵمی و ئەنستیتیو بە هەبرێبی کاری کرد پێش نابارانێ ڕۆمانە عەول بوو پشتێ هەوار ڕۆمانە هەوار یاکو هەبەلێمەی شۆڕەش بەشی کوردی ئەناتۆلیا ناوین نویسی ڕۆمان بخۆشی لەسەر پسگرێتین ئەناتۆلیا ناوینێ دوو وێدێ وەک ڕۆمانە سێهەمین لەیلانا کەسک ئاینور ئاراس یا هەوڵەمەی ئاینور ئاراس نویسی بوو bi duê de trajedya evîndar e ya Lokman Polat bû ya pênce ez bawerim evîna bêcivekî bû ya Serkan Durust û dawî jî ya Astiago bû ji Ferdîn Melik romanek dîrokî li ser medar dîroka berî Zayîneyî û anha jî wek hevalê Kemal we jî behs kir romana hevalê Cîhan Roj mala bas de rojevê de ئێمە تەبی تەرزەکی مەیولۆ هەب ینی پێشنیازە کۆژعالی هەوالێکی هەواڵێ بەشداری کۆمێد هاتنە ئۆتۆماتیک من قبول بکرد لیستەیەکمەی دن وەکی زرتنەیە تشتێکی دن هەبوو کوێبکارم بێژی بپرانی نویسکارێمە لەبەر لە سوێد بوو لە سوێد بوون و بخۆژی بەشدار بوون و بەهێسانی و بڕەحەتیژی ئیمکانە کو ئەم ڕۆمانە دکەلێ نقاشی درۆژە بێ بدەست بخەن ev giring e yani romanê ji nav pê ve helbet muheqqaq baştir û tercîha me jî ew ku tu tib em bi hevalên Amedê re bi koma Amedê û bi em bêjin her hevalekî got ji her welateke Ewropa dixwazê beşdar bibê ew jî di nav devê em bi minaqişê dirêjayî tê bidin û dewam bikin êdî eger ya bîst û yekê meyê eger heval qebûl bikin em bi hev bikin و پشتری جی او پیشنیازی هوالا جبو ام بگن چیزان مثلا کاتگوریا رمان سوویت یا کاتگوریا رمان دیروکیو هر وقتی مرود کاری نقاش بکن لی بهبره بونا ما پر گرینگی حوالی آمه دیره ام بهبره بون ام گش بهبره خورد دبن ام هفدو به هیز دکن و باش یگول سر یوتیوب جاب امکانه کوتدی کسی در وی مجد کار تاقیب بکن Tamam. Mamoste ser rojnamegeriye hawar jî rojname bû û te jî ser rojnamegeriya Kurtî xebatek girîng kiriye wê çaxê tu hevala ronayî bin dîsa arê de navberê de helbestek bê xwendin tu pirsgirêk tune mamoste Mîrhem ez bawerim bu bir gotina tedbir yani bela bi tenê hevala me kêşkêş bike bela hevala ronayî بلا راحت به بلا نکبه بن زخت و سترس وقت و دمه و وانا بدلی خو تشت لازم پیوس بیجه اگر پیوس بو وقت گو سر اساس پیشنیاز تشتک ولو بيجي پیوس دید باوري قناعتك بكير اگر بيقولوا لي باش استفاده وسوق كده اجي كارم بي تشكيلكتني لباوري مثلا زمان ونقاش زمان هم كدي روجا ججن زمانه كردي و همجی دیرکت کلیه به هواری رهی ام دوی چارچوبه دی کما بجویدو دو چارچوبه نقاش و نزبار و بیردار به استفاده. Tamam. Keseki ne tiştekine ne beje adımım ilo bas. Jibo 15 gulane mamosta Ahmed havala ronahir tekiliye deyne و 21 مهمه کما mamosta Kamuran ev jejer baxı ya janre pedafe bişine az javala bişine بخواسته به تبلی مبذر و از دیجی که محل بشر باخم براوجی به شوری بنن شورک ما دنیا هفت پار جبو 15 گلانه تشتک کسک بیجی تو نبه از بیجیم مالاوا همویاوا گله که خوش بوم سپاس دکم حتی 15 مهی سپاس سلام و سپاس بوده همه حوالا سپاس کم شرباش و همویارا سپاس شرباش و شباش سپاس افسر جواب Hasta